Si fo te ko fie o le tatou au fai pese le Tautai A'e finest. Ia o tau si le fie foi. Ia le au fai ngā lue ngare tu mai ta ia hana fa pe foi Oscar ia ma le sunga ia Jake. Ia po o le fionga ia misa. Ia me pese to mua foi le tatou por ko la mele fia fi mele fia fi. Ia wale lo fa mele ngare le tatou mtai si di langi. Ia wa ma fai foi o na moli o mailo tau soifua. Faʻasoa po mai leola ia mai so le malosi le o mfon tatou fe lo i foi nga fe tau o le soifua ile lofa ma fa maoni o le tatou tapa usili le langi ia o yo le tu o le puipuinga o yo le tu o le saunga le mu e leo leo i lo ulu fale ma lo ulu fafo ia e na te mua e muri muri foi ia la uma ma me tatou te fe talo lo ai ma fe malanga ai ia o le tu alea o lo tatou tapua iai umatanga ta kerisiano le o lo ofio i le langi. Ia, o le tau au na masania asiata fale malu mai sa taua o le tamora motu tele i salafai. Ia, ua se mai beu mangaru ngaru le ea e whaau au le tautua le nei fo i aso ngafua aso lua the 2nd of February. Ia pore masina luna lua le nei tau sanga lua felosu maleono. Ia ua tatou iai le amatanga e le ngata o le masina lona lua i lona amatanga. Ia o le amatanga fo i o le vaiaso. Le lofa o le tua wafuai o na taitai mai ia lo soifua. A wai pe ana upisa so o atuma o tala tala noa ma faʻasoa i le telo taimi. E ai nisi wa le mafai ona aulia mai le nei taimi. E ai nisi o wo ma pele ma mamae o ainga o matua o whanau uso tua whawhine tau ainga. Ua le aulia mai le nei taimi o le aso ona ua awhea le malanga le maliu mareoti. E oi. Ai whawhtai ai e amia le to titi. Peto e sea foi le to iti. Ia a o le lofa o le tua. O lo o mawhai ai o na tua tātou e to tele. Le ala aso ma le aso. E vivi i whai ai le loto o le nganga. O li oli le loto. Ia ona o le lei o le tua. Ua filifilia i tātou e wha au ia le tautua ma le au nanga. E whai a pia i le aso ma le aso. Whawhtai le nā ia manu wau. Ia a wale lofa ma le hanga leo le tātou tapausi. Langi ena wafelea. Whai inga tāo i Samoa o le au mamala. O le fuela velave. Ia o le papa e whaamalia ngata. Ia a wata oto a fui. Ia ona tofinga wa uma ona aisa e peo tala whatusa mumuafi talinga le antinu. E i fui lani tari turunga o siata i le toe au talaina i sau whaamatalanga i le toe a fea le o ngā sami. Loloto. O le a whata lolo atuia i maota ma malae whaitawina o le antinu o le au tūla toa ma le au fuelo loa o le au pupu toa. O le au whaitau laulu, o ro tau lea whatu a inga tausi, o tau nafa ma o tau matawha yo ia. Ia ai na o whatalo whatu.
au na te tofi le tua so se fata fai taulanga manai o tau fale tua ia e mai se fo i la tau o ta ua o fai la unga o ngā ruenga le li ia missionale ma le au talai whaafitai ma loa fua ai la ua maua ia i o tau faiva e le tau mate sa pisi fo i lo tau fo i tupa ia i le weekend nafi walanga o le aso sa ia o tātou e tāpua i le aso sa pa ia o tātou fo i tāpua i le aso sa pati aso tonai ia o nisi e tāpua i nisi o aso ese ia e le tau mate sa o tau sa ili ia fionga le tua ia awase opo fola fo i o le weekend la tau e tō ma tau wai i whanau o le tua ia fo ia la le vi inga i le tua ka aftai o tau faiva ia mai se fo i o la tau tatalo ia o sa ufa malo le rei vanga o le afiafi ia i le au tāpua na i o tātou ta mama na i o tātou tina mātutua talo fai o fia le tai au na le lau wasa fai le mātou whatasinga o le toi amataina o mātou wasonga fua amata si o mātou pitonu i manrewa ia o le fianga o le loto langa iei le mātou o le mātou community e iei masia mātou vaenga mafutanga tangata mātutua o le whaliu le la ia longo winga a whaliu le la o le kaua fiafi e le whaliu le la e whako a e le avese whaliu o se la e se futo a hoso pura ngā ngai tu sa a whaliu lo le la lono winga ua tau fiafi ua sauni e furi ngoto e ila le mātou mafutanga se mātou community manurewa e iai ta mama tina mātutua e le ngato ila tau na autova maima manuia mai sitiseni vo ile tātou ni usila ia o ea fo i ta mama tina mātutua le mātou lava pitonu i manurewa ia ele o whaatua o ina pe tapu ina fo ile afifio mai o nisi o ta mama tina mātua i whafuatu o manurewa pa e whaila utala na failo le mātou asonga fua pati fo ile mātou ava le alofi whaafeilo ia i le mātou community e se fo i ia o ngai whaafia ngainga sa mātou o wai ia i le tae na lela o se whaamanu ianga i lo loto lo vai atu e unai mai nisi o tua a i wotia sa no fua whaata vale vale ia e tau to o mai nisi tau etu mai nisi ia o langa ngana tu sa o le winga o lo whaamantalanga o se whaamanu ianga mo mātou amu ia fo ia uia mu ia mātou nei e mātou te tau tuaina si o mātou mafutanga lea awa foi o whanau nunga i o so o se tangata Samoa me se o tatou nei le whaia le whaivore tautua o le whanau nunga i nei a maua wanoa se i mātou tau asuai se i puvaia nei ta mama tina mātutua o loo so i fuafo ina i o mātua se o tina me se fo ia ia se o stepfather ia ai me se fo i o nisi wata ua ni ta mama tina taki kilo ia o la ia o ke fa ka mama o fa kinga i ka ma uma makinga uma o Samoa ngai sirfia uma la to pe mo te felo i le fale o Samoa le mo to Samoa pe mo te felo i le mātou community manurewa pe mo ke felo i America Australia po fea ia waka ua ma i lantou o ni mātua ia tea eu te lo fo la ngona fa pena mo tatou uma o winga la fa tu hela utala o ka so fia lo va ia na lela so le sangi fa manuao io e sangi atu au te lo o tau sango tangata ia no lo te vai te lo o le ongo lima war pensioni anga i lunga fiku se fulu fiku lima varu se fulu varu lima i se fulu even tangata wala talata se lau ia fatalo fale mo auto ia fa malulu atu ono le tele o nisi o vaenga lea au te tele no ai o le ale o komegi le avatu lunga le tatou producer ono te fa malulu atu ia e ito ia e mai ia le tatou producer ia misa o lo fa ia lava so malolo misa holidays ia o le ua le pa au mai ia Oscar ia ale ua producer e tatou e le tali ia Ryan e to sira fia for Ryan ia o le niue no winga
ia mo le teleana o winga le leina o le ia yo tangata foi le technical producer Samoa awa e whaafonga mai vaenga i o ke kalangoa ko i mwhaiang kango se i mai le aka mai fea ma fea walai available i umai ia ona watule i lumo le screen ia ai o afianga la ia o le leo mai o la wadi ia au Samoa ia le lau producer i loa e le tatou tamawhai ngā luenga ia o le niwe ia longo winga ale mamala mama ia Ryan ia ukala i whaiaku ia e le voi se mea rua kuidu ia ai tau te ono sa i mai ia ona ua le au ai mai ia nisi fo i o le whanau o tatou Samoa ia e fito i tonu ai le producing o tatou proclame Samoa nei ia manai nisi o tatou vaenga tu nā turungu ngā le whai mo ungangu ia ele mwhai nkango ia skamo o Ryan e tau watu i lunga ni nai nisi o tatou wata ia ai na osina tamai faalinga le na ia sida fia i fo ia le totele a wal tele au taimia utala no atu e fengo fia nga pu e mai Oscar ia fengo fia nga pu e mai misa ia ma vatu i lunga na ia ta fo i e mo le sida fia le tatou watunu a to va vai mai le ani me vatu i lunga ia ele fa sa morka ko producer le wa ia le taimile nei ai fa malo atu ma fa talo fantu ile lava loa ia ona fe mai leo la fa malo mo o to uma le sharing al tatou proclame like love and share ia alu fo lungo le YouTube channel subscribe pa mo le taimi ai wo vai fa tu la utala ia wale longa se kanga ka fai update ringi kaimi wale longa se au fai update ile nei taimi male tu langa fo iole o le tatou ile longo pueri o la vai kaimi ia na tau mawhai mai ana o tatou wala ai ona o le taimi ne ua ilo e tangata ua mawai kupi ia e whaingo fialanga ai oso oi lunga i lau whai lau YouTube channel whai au oi ori ma mea whapena ia ma whai ia ma mawai mana iau se leni ia e le vao ia le nā tūlanga ma vaenga whapena ai o te ilo o le tele au nisi o tatou information se mana nisi o vaenga ia nai wa tele na faʻasoa ma share tu fo ia nisi o le totele ia mo i latou o nge ia kaimi ia wa tatou vaai iai wa tele ale motive le wa iai ona e mawai le tupe ai o le tele o nei le nei aso wa le mapua nga fafangu po ma ia u le sendinga mai ngai tangata ia te u le video se tasi o tamaitai le sa fai whaatatau nga i ia la latou issues ma seta o le lau te whaalongolongo atu o whaalongolongo whaafia ili nei tai au e whaatatau nga i se tasi o lo ia tamaitai Samoa me se fo o se tinalo ia so o ele to tau o le e whatatau ona i la fionga ia unasa uni sa polu ma lonalo o Josephine was share solo mai la tangata so le wo failo antu I have probably 20 to 30 the same copies of the same e o mai le so va pean o faiatu e mana ia ia o whaalongolongo atu i le sau si mafine po si tuafine po si tina o tele masani tele ia matatu mua po la le suafa I think te li lopena mafai loa ai pe ia ongor ko akiro kangaka wa lepi sa ua mai o nei ni usila e fio ai e no foi mautu mua to mata o ele i maua la se tatou fiso tainga and I would love to maua se fiso tainga ma mautu mua whaalau tele i lau whaalongolongo i le saunoanga mautu mua ese mai inisio detail solana saunoanga ia o mea uma ia lenga lea kau ke kapisa uma kuai le maka upula eo but o tatou fo o le porkalame se i mai ai ale lei ona mawasina feso tainga ia ele fa pe fo se vaenga a mea e obligated ai ia mautu mua e faʻasoa mai ia te au nei pe faʻasoa mai fo i tatou te ia pule lava ia pe fia tala no mai pe but
o le tatou porkalami e le mafai ona tatou ona o so na au vatua i lunga ni vaenga e le i faia i se sa ili nga se lau pasene alai publicali sa no nga si tina ma si mafine so lala available lava ya te lo foi e yali taimi e faali ai me tonu uma mana tua mai ele ese a le vaenga lea ele ese le vaenga le sa ngo mai ai le mafine ese vaenga le nga vaku ngor ka ko proklame mana tua o lai ai vaenga o faani fo o mata upuia o lai lainga fakasi okay la vatu la utala lea a walu e fisilingia na inisi o mata upu sa ia sa unoina ele vaenga sa ta ua i le tinalea le fa matalanga fa pea le kama lea sa o sofa ia se tasi o li i le falei a fo ile i Samoa i se anga ese ia wa nga ngana nga mai ile nga kasongia kulo e vatu nga ngana tu sa se tasi o li i fo ile peo se o le ile o le fenga ta o le fioanga le fo ina le fa pe mai le tala mautu mua o le li ile na o le ko luaranga o le kamai ka iloia le Christina ai o le vaenga i tua le saunoanga mana tua le fesili o le wahalo le asonge i o kau whaalongolongo po le ale so kanga mauku mua ngai i afia me o ungasa o Josephine wang o fielo po le sanga so kanga ai saunga le so kanga e friends manga kua mai fu kasi ngai kangaka ya foi Josephine not Christine correction Josephine not Christine o kasi ngai kangaka ngofo ma secrets o ko mo mai kasi ngai kangaka ngofo ma secret o elea me oferengi ka ko karango so that's why yo lefa ya tula utala o ke lefa pe o ke fa ko e se le finga ngalo mautumua leanga a fai o le saungo mai mautu mua i mea uma ia ngai ava ai a o ia o le close friends le la vea i ko kongo le seko o wo friends then hello o le kele au whaalilo lilo o le kele au kupua ngā kia o le kele au miskeli o lilo e ia iau felengi lengo ngofo markala anga o mea ia ai toi foi mai lau tala se tatou o e verify pe ia ngai according to my knowledge okay le ifelo I cannot record or remember se time na ma felo ai masitina ya mautumua but I'll love to get contact or get a hold of her ya e se tala noanga fo ile pe afia manga o inga that totally live up to her I see what we call fai pe verify pe yengi ngai mongi o ngisi o anga sau ngoanga yang fai o le winga o lau tala na fai mai le tala le tinalea o le kama leanga ngofo ka songi le si kama i o le falei ai Samoa onga o aisa po o cocaine po a umane i whalau fasaina o le to alua le na o le teine leo Josephine kulo wara o langa lai fuga le public mai ngoa lai ka umai iri ufapio o le fesiri la e eise sao o le fesiri walanga o ufapio nga e ka umau o losinga sao o amakalonga o fia o ke kausu e su e keisi o le fesiri e sao ia le la ukali akua ia uia walanga o au reisi felengi pe ingo faku o ke malama mai kama lea le fai merkala lea mautumua tama foi le lafo uto e tau fia e leo o le fesiri la sa ngofo le ali nga ma Josephine o le kadi ia o le kadi nga ele o se tali na o whaalongo iai ele wha pia onga ua whai mai ei mautumua ua le vanga o loa ua le vanga ngofo ia skama o mongoloko ma lewa so o le winga ia leu te whai atu o le vanga ngofo ma Josephine o le winga la leu te whai atu ai o ke kango ai e verify pe yengi kau mea mongi o kala ia
Ona so o mai lo le ia le mar vaenga le ta uai le tūlanga o le maliu o le fo mai fo ile a professor ia mare maliu le o maliu ko ngai masia. Wow. O le matua te le ala o le story le. Mana tua mai o le ta otto le whaamasinonga. Le case lea i le kusi ma le mori maua lise. Kuror ko finge ka uanong suafa. Langa e waka uka ko ingoa. Le ko ngā kia fo. O le kusi lea nga whai mai a lise. Kopi ai lea o le malo. Kopi ai le kusi le lo ia siri kusi i le pale mia. War kopi e lea o le malo le ngau o nga idi mo leo leo. O le kusi lea. Ele ko akele ngi maka nga whai kau le kusi lea. Lea ngau mea nga au mai lunga e wo manatuai. E tau no o mai ele ia daua to e whaalau te leise si vaenga. O le kusi le ka pisa mai ia longo le uharu ese aku ngai. Mo le fasi kusi. O le fasi kusi lea nga e kele kopi o le kusi. O le kopi la lea le penga se rua e lau pepa le nga vivesi mai longo. Ai la le kopi maka ukia le kele o lau pepa. Le nga ave ia fia me. Le nga mako wa ai ai. When I say me, le ia taua ia malasunga e sauni o ifo. O le kusi la nga le nga mako pisa aku ai. Le nga o nga le kusi le nga e faisi ke leo le story la i kokong. Ai inga o whaalongo loa o wasau i lomar ke inge lea po si tina, po si po le ale matu o mautumua. O wasau loa makarakala ngoa mai. Hello. O kango whafso ka ia enga whangi whore melea. Oh, ka o kai, se whekawi. I'm just saying. Oi. Mga kua mi fo ia vaenga na matu whaatari-tari. Leanga o mauku mua. Ele se media si fingelea a ole close friends. So she can be an eyewitness. She can be a close witness or however we call it. E iei la vaenga ina ua o le mata upule le whamasinonga. O na mātou toe tāo fiofi loa lea as a media, according i le karusanga manamanga o ngala wa mai e le tulafono. Ia ave loa ma refer mo loa ngai maukusi. Ave loa se isa idi. Peikai, o le mele o ka mwhea vali o gia uko. E iai mea e le loa e lesi. Ai nga o me tau o close friends. Lea la ua makua i pālea ngā marewa au maukumua. Ua loke lesi ka ngaka re mafua anga. E pēr na tawai atu. Ia. O lea la ua saua ilo mana mele i lunga. O le onga i o le whamatalanga lea walanga lewa director la kalar kengi. Fia me o oe nga maliwai. Kalare ale amai. O oe nga maliwai. Pe a whai sa o lau whaalongo. Correct me if I'm wrong. O lau whaalongo longo. E fōringa mai le tala lea. Fia me o oe nga o kiai. O sia. O ia nga ngofo whaakingo ia isi vaenga ia. Ya. Ngai kok whaafonga i upu mga ewakurungo le live le nga. O te le play ngā tunga i lungo le tatou porkala me yet. O le a o le play ngā ku yet le anga o le whai le sa ili nga. E peo na whai atula tatala. E sa ili uma resources ma sources o mea uma nei. Ia mani mau. And I'm open. Mautu mua. Lewa open atu asiata mari Tautai A'e. Mai pa wale por kala me ke roanga le nga alanga inga sa ilinga. O le ami o tonu. And I'm open this invitations to you. A comfortable my confidence o lo e umia umanisi o whaama o nianga o nei vahenga umana e sauno ai. Tautai A'e is available for you when you're ready.
Yes. Leanga o lele warusia. Ai ka ko ngo foi markau make makenga umo ngei mea. Po o le ala le kua pakakua. Le la kua ye ngei mea. Ioe. Le la wa tala tu ma open atu. Le wa open atu le tatou ya e te feso o tai mai ai. Ya po I love ye connections. Please get me through to have a chat with her. E open atu le avanoa e a foi. E pule foi oe if you're ready ke saulunga le Tautai A'e pe fai se tala mua before e al pokalame o ya e mo mia oe sa ilinga o la mio kong le o fai atu moni. Leanga o le felengi o la whaalongolongo kunga le kalangoa a mautumua makua close friends a. Ko ai close friends lava. Samoa, te lor mafuanga le la whaatula o tala. No, o te lor me o kifia i le mele o tupu mai. Leanga sa o pisa kuai ma o valo ia le melea. E iai le kaimi e ala langa ma o mai ai kangaka e ka ule ami o kongo le melea. Aua foi la nei tatu fesiringia, why now? Aua. Se o kou ye ko ke fesiringia ma fa mai e se nga foi la ko o mai ngei kaimi ma ale si kaimi o mai kangaka. It's either now or never. Ko ke sirfia o ko. Ia learn tatou e malama le melea. O le ngalue mai o le anganga o le kua. O le kāu ai o le me kau o le kaimi. E kā kou ke mo o mia le ami o kongu, ai siri aku o ngasila fia e le akua, e mo o mia le kaimi sao, e whaasau ai. Le anga a whai e sau le kaimi se se, e whaao ngā e ka ngaka se se, ko ngā fiki, e wha se se ma wha pi o solo ai, le mea mongi ma le mea ami o kongu. O kou maua mai mea lau tau wheatu. So o tau la ye a matana ko mengi whapea ngā ma whai mai ia le ngofo lea ka mai kai sau ma ngei mea ma ala e ale mea ko ke manga ngā o iai. O le ale mea ko ke manga ngā o ai. O lau lea tua lalo. Ia e. O lau lea tua lalo. A whai now is the time. Iyo e. Ia. Pea ngo whaku, a whai o le ale kai me whai ai ngai mea masau ngai kua inga me whapengi. Se, let's test everything. Leanga ko ke sila fia. Ua ke le ale me o le, kusa ua o mea sao peye whai ngō fie o ngā kako ure kari konguinga. Ai peye whai ngō fie fo o ngā kako kari konguinga mea le sao. So let's test everything. Lere winga la utala. Te le whai atu a mea o na o. O ke leilo, I don't know, kengere. Ai e au ngā le test uma o ngai vaenga ia ngai sau ngoinga. Ia? E rei fo ise uma sao mai ngi me whapea. Wale la ukarangoa aku le positive side to the melea. E ka ua, a kongu she's holding some of, very critical informations and very important evidence. E fisosoangi ai leo ma fisosoangi e sa ilinga o mele kausu e ngai. Ai a whai foi. Wai iai la male ai peitai. Ai peitai. Ai a whai aku foi ua kako whaku se kala. Whakai ka inga le whai atu. E le ai se sao mai ngai mea. E le se sao mai mea ngai. E ao ngā konga fiki. Ai e iei le kai meo le atua e wha makira kilai, ma wha ailoa ai. O e maa, pe a wha pea, e iengi mea ia ka kou ke wha ua i kua o mea ngai. Dela na e a fuai o na mana ia. Le tā meo kongu come out at the right time. Ia. Le ngai maa fuonga o whai aku le mea lea. E iei ka ngaka langa fia o e mori mau le hit and run le ia tu au. Ai ngala ko whailoa mai a ke au efefefe. Efefefe o le kaimina ngā. Le anga au aku e aku ko kongo sao la tau ngutu.
le ngana fai ngofie e o ku ngai ka ngaka e sa o la ko mori mau ai o ku ko kongu fa pi o ma fa se so ko kongu ma fa fefe ko kongu e ko e foi mai la ka ngaka ngai o matua i pala aia e ko e mori mau yes kalanga isi ori kalanga ngai ka makia ngai va fa kasi maku au le pole nga safari me roku au duma ma sa umara ve ai talana kalanga fa mai kia u kala fa ngang fa ya le atawa na mo uma va noai fa so ai nei nisi ala ngo fa yaku or ka mai kikire le nga ruenga fa vai kai mi ngofo sa va le ku o kangi le sia di ile le nga fa ilanga mori maulea ma tala noa mai ya ai o ma fu anga nga la inga musu e ko halu e ka ur melia fa mai o mga fa fefenga ia a fa yela ko involve le case lea e ngofo ele halu nga ruenga fa vai kai mi le nga ruenga fa vai kai mi Australia waru fa fia a or fa fefenga la fa fefela ko mo ko si sila la tatou ye la na a fa to o mai tanga tai mile nei sa ma fa mo ka ko o tatou te so na la lafo fu ni tala ma fa mai po fesa ko ngofo ai o fesa ko le nga yo fo ya o ele la lafo au kala bo le fo nga ngofo o ye ke le i lo fo o se bea ia na en ma fu nga ngofo e ye le sa kala fa nga fo ye le sa kala fa ele se mea but a fai o le wolo to te tele na nei tangata la nga o le o mako nga ruenga nga o le ke ro o le ala nga o ke kang faro ko ke le aku e o fo o ngangi leo ye to tonu le matanga ruanga a e loa e pio lo sinia le tangata nga ke li poki ai a e loa nga fa kongu e faingi me pio please this is your time come out and come up e oi se e fa mauangi evidence a fainga fa kongu e corrupt le melia ma me uma ngai ya la ku la fongo ye va henga or fa fefenga o nga fa fefe e ke musu e lusi la nga ruenga ma me uma na o ye ka nga ka ka mo foi me sa or ke mi a o me la le o lo ngofo i lava le nga fa mai tala e masani ya itato a wor nga oi ma le nga oi e uma wa nga oi longo winga a fa e ke ru kwa ma e fia ya e ke nga me lilo wa fa ngoye fa penga fa ya kwale me lilo e ngofo nga fa ya kure me lilo e ngofo nga ki ro la ukala e uma e wo worse oi e uma ku wo worse oi ngai lor ka nga kale nga fa ko ngo oi fa di mer nga yang or kala ku sipa ia aua e te moli mau pepelo mai o sia u coverage le nga tu sa yo le video le wa sensolo mai le to tele ioi o tele i o le ala na tele va tu ai lunga fa mole se fai le ka ko so e ngai ku a ko ngo yengi mau a noa mani va enga fa pena ya ona tatou to e fa popola i mo to fa fonga mai o le atu va tu se o tonga tatou le malolonga le wa afale le fa tatou will break a short break. When we come back we welcome le atawa Godfather i lunga le tatou program mantua e ye le tatou malo fa tara no ina le tau le lima ya so me foi la ya le tua tu tatou media watch asi ka kon malolonga foi mai ya on fa fero ile lopo sauli atou me sesi background information te le la vol video le nei ya me so le telo ni so tatou issues tatou te fia ile proclame amateur universo tatou malolonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the
vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Le ua tolu sumar fitu minuto te deli tu la fafi fia fai loan tole us no foi sua mangololo wa su mai kaut fa. Ia ole kamaloa ole senior of seniors detective. Ai ka jala vai tu se email to maloa. Por ka su le wa sau longa pe lowe malonga su ki su. Malo se fu mo re to. Se fu mo ia sakta. Au sunga kai o programa ia mas foi de kai o mo ka ngei. Fi un pa kasi mai nge fi ma lo sunga ya ko fa fo ya pa pena fo pa kasi mai Samoa ya un kulang pa lupe mo lunga karofa o ba ya tu e saule ne yaso ni ai longa ngale le ingi fi au nga fai le pisio ka ngaka ka sendinga mai ngole o le video le ya me se foi o pini sa afia finga wa au mai ele ele foi e te tau masani si mafine le au te tau e tu pay foi o lunga le Facebook ke le masani foi le in person ile fasara per ka masani nga ya ma ai lunga Facebook ya ai ma ngai ko ki au ka makamaka ko ki au ka ke makamaka ile me au fa pesi o se wan pesi o fa no pele so a te o aro lo fa ko so e ai ia me le ka ko fa para que make sense pe ye me fu nge kai le mo fa ko kai o fa ngi fo nga kasi yes e fa ngi fo le o me fi ka le o me la nga ka o e ka o ri so me ka o ke appreciate nga ye kinga o nga le fefe kasi nga me ngo mo ma fa o ka ngi le fefe so la wa sawa la wa lo o ang famkaranga me o ngwa fa inga ele o popole ai o melanga o que fica ka fa pe ka ko loko ka e o mai ka o mai melanga le o le va ka sa ile la mi ko o ngai len ko e fo ye fa ile le un fo fa singo fo le o ka pule le ye pa mi ma ko ri mo fo la le alo ko la su fu ai kasi nga va ngol mela vale kasi nga me mako fo o aka o mankole me firi ku le pa neng fa meng o langa ye firi mo fa shoki pa fo ba ko ko kaka mo faftai oh yes kalo faftai o ke sara mo mai mo mai ke Amerika o ngela sa kau ele eso ma fa ai mo fa ngolo e kalonga le e ka me kasi nga me make sense no ma fa le si me make sense for le o kamale le ka work ko lo Josephine kasi nga me e ka make sense for ka le fa pe for le wa ngai kala asia sa fai le ka ke lo le fa pe ngai kala asia fa pe ya lo ma me ngai mga o o ku fa kasinga la il ma fa le il fa kalanga le wa ko ke lo fa ko mo i pe fa mau ale ko ke kilo I me foi ka ko le firi ma ko firi mo ngemia ole malieli atawa ole tele yo vaenga na uno fo le asole I think I've listened to wa fasika umi ole live si mafinesia mo ko mo fa so kilo yo ngofodinga ole umia fa atolu le fa fana o no fa longolongo ko avekua ko fa longolongo ko avekua e ia va nga taua na o mawa peno fatu ole pending le verification so le ta ma so nga le faitu nga le video le fu open na tula we're open for discussions pe afia mana o ia mautu moa ai ole mali le anga sai lo ma fau le me tonu ale sa mo o le me sai lo ma fau manga kua foi ole plia le ole plia asia sai ai mua ka ko adu ngana fai ngofi ole ai kung fa kongo ngai po ole ki apolo sa wodi na fato no ye fai le mele ko e alu ko e saurunga lua fa ku mawinga nga pli nga ole sa wodi
ia por hei ku por mikula pei tai before le ko launga le fainu le taimi muli ua sau ua sui nga whairoa mai ua sui le pli Yeah. ala winga le te vai antu ai o le longa kolu e po le longa wha ai sau roa ua sui le Yeah. ua sui le malilienga ua le koe whai mai o se iku po o se sauari po o se poreri po i la muku nga wha o soa nga ia ai whai mai ua sui ua sui na nga kaukingonga nga whai ua keke nga kere kari inga o le feseri la o le ala le keke o le a tonu a tua patatua o le keke is she ready to tell the truth o le a kongu le mafuaanga a wananga soon or yet e ka kaunga review uma mai ko kongu le makanga ruenga leo leo po ila ko winga fia ngai ma whakarakarangoanga ngei o le langa li liu roa langa pli po langa ioe whamai ua le guilty la ai ua no guilty Not guilty. Yeah. ua not guilty nga sui loa i le pli e sia saua ya e mo enga maliu sia taku nga o le winga le la ka o mai ke ngele ilanga video le to Not guilty nga. It makes sense for ila fam kalanga le fai si kingare la kamangi. a fa le tu fatu In o le fesili la le atawa what was said in the interview there were not guilty walanga pe fa kainga nga o yo ya wa o fasokia wa ai fesili ku o ma fu anga o ai fa so ai ka kawanga i se motive ai sa unga fa mai o reiku ai pe ka yo va nga fa ai o so enga ma ko longa ai ko sa fa mai le wo kike mo warunga le. Mo waru. alu ese ro le iku Lo men kup. ai ku sa ma ma fa sa fa mai lo le la wo keke meaning or keke ele o un faya o fe o wa pa wa ngar ma fu anga ringa e keke ele o nga faya le so ringa ku la fong ka ngono lai fa po e ma fa ngi fo tu lo le ma fa nga ku ko nga fa po e la ma fa ngi fo kala le nga mai nga le la ke e ma finge le fa mai ele ai langa ele fa sio kia no we're not trying to say onga no ele ai ele ma ke le o fa yaku e mongi ma fa maongi ai o le mati tau mo fai o ka kofiri me e fai ai langa he adwa wa ka kofiri ai o manga enga o re kali o ka kalo nei langa te sira fia le ato o le ka u fai ka kalo i le au a ko mare po fai fe au o kanga ka Samoa uma ma so se tangata na su ela me tono nei mo mata upu o le ka u fai ka kalo i le au a ko mare po ele u fa nga ingala i kanga I'm just saying Makes sense. Le wa le ko ke siri. Ma ko dia foi nga ngai ako fia me kongi. That's a fact. Ngai ako fia me ina nga mo sia. Ko siri kele. Le po le ngai ako fia me. Na me ngai nga sia ma me ako fia me. Yeah, nga you know the rest. Yes. Ava lu te fai atu. Ole leanga o nei mea mo fa fo me fo ala tunu. Because we read and we obtained copies of some of the letters Yeah. Piana ma pisa tu. O le la wa a faila o kusi lenga va kude lenga fa yedise kusi nga lenga ai copy mo mai mar copy ka ko pro kalam. A o le kala ngo mai si ma finge sia from a friend's perspective what I falling on my friends. O wo ba falling mai ma sang le mo la ko. E lole fo ia wo la ka fia me e la ya ke ai mana tua mai le ataua nga paua le o le me le au ia su enga isi le o ai ngofo ma felengi kali o me ia sa lo ka sa ole ia e ai me le au ia le mala mo isi nga o la felengi nga mala ia me fenga ave vesi lo ma sa lo fa e ke ka ro va aya o ko kara va aya o ko le nga ka ko ya yu ma ir kai minga ma to mo ma ole information la nga ku sa o nga mai lo la ia fa mai ole wala ko e fa iso nga kala ai le ai o la nga va yu ma ia te le ele fa ngo fie ia
ia le tua inga le wa mai sa o langa le wa direct le atua ma le tua mai fo o le tatou avatu ngor tusi fo le a lisi o ka ko ngau ia hurt le tusi le tene le ma ave sa o su le ngor ke le your information le ko kongu however ko ai director sa o si fingere tu loa po si fin ma ko ai director ma dua isau sa o ma ka usa o mai o oe leanga maliu malea sa mai ame o mai ora fang sa wa ia kinga la ia ing so evidence o menga ka wa kia lang ka mai ia si evidence ka fiola eu foi no livro sia e pa fun con aqui de melia ka fiola in mo livro sia le pa mo ka inta pe mo fie me ka mun ga sia ala o nga si que fai eu si pero ile ila mo ko ren ka wa la ka fai ayer kala fingere ka fai e que pisa no la le la sa un no la fo la ku le fala ma sa nga e ka ke mo ele api api ka ko ya sia visit pe mo api nga nga mo nga e ka ko mo ele api nga mo nga se ne ya e que manga ole la ka o ka fika u me uma oh my god pues sa o sia utala face oh my god ole si foi que le o fe mai ngo se vai nga fa nga e sia e kasi a pe se vai ka nga mo ka ko ngor po mai le ka mo se vai ka po se vai la ka pi ko ngor po wa nga ngo se vai la ka pi se vai ka ro venga ko po ai nga ve se vai e a vai foi le se vai ai nga ve ngo oi a fai fo nga o la mo ri fa kanga ko nga se vai le u fa o doa le open invitation e tala no ai ia ma fo le side ili antili ile mo le mauda ma nga ia la foi fa fonga mai malo le malo i Samoa pe ana u fai atu o le ko a kele o kanga ka le fio mai e moli mau ioi o le ko a kele o kanga ka le fio mai e moli mau ale suinga ka fa ko ko nga ka ia nga kongwa na nga ka ko se po ko ka malesi mea na watu na tanga tole fia mau wala mi o tonu mo fia fio la sa ai mo e wo lo ka na o le me tonu la vale na la fo le na o loa ia de tau de le fo yo na fa ia le fa to fa la inga de le ia fio nga de o lo tu fo yo como sina le temi de nei ia to e siaki uma de to telo tangata na o atu e fia moli mau ma fia mana o tau fa mauni ai fa sanga mai lo foi kar ko wa ka ka ku kuli uma ye ko inga leo fa ya me ka ka leo ia la tu te tau fa fe tangata ma la tu mo fa ye mimilo ia moli mau ma tu langa fa pena leo ora tal langa ko kele yo moli mau ngo ko kele ai ko ka ngofi fa sao nga moli mau fo ia le ko ke au ia na o foro lo to o fitango fi fa moni ma ave kai fa msingonga mori ma vo ile nga ye disi vo ile nga fa ki ame ma kwasi ava ko a mori ma wele ai ma se ola ko nga kaura ma ka upula a leo atu tambati ia sa eva fa tasi matu au lena la to wa ta mo mori atu o mori ma nga ka kaunga ama ye fa karkarango ar me ku wa se sengi so ngai ka mai fa mai ele nga ka e se le fainga foi kusa e kui fesili me foi le ai ka karsao e lo ia le fa fika u le kupuya me foi fa kalmo me ke ro e lo kai on me le pepe na e se nga kuskus me ko me ke nga lo kai on me lo kai ala la fa ya tu na tamiti ya ole o manu ya mai a me san me le nga ro fa vai kai mi o ke lo ise uri le o mai nga ro fa vai kai la u fa ya tu e fa mai ke ko ke ro ko ya e ke le mfainga fe ro i wala nga mo mia o e ke sau ke mori mau me va o le ala le nasa vali wa e ka ua ka mekiki e ka sia pepelo wa foi ale pepelo e le mfainga e alu fafu a le na fai atu le leita mai te ia autou ia e sao
o au lenga mua ku ia mo e ke vai ku nga e solo muri lor kanga ka lai senga ia nga foringa ke fongi mo mau le ko mikikira e oi ke roi ma nga ia wale la ka nga fai lo ku ngor ko mikiki fai lo ngor le kikira fai lo le ngo le waru e se longo le ka nga ko fefe ya longo a o fa fonga mai la le fionga le komsina acting commissioner temini o pentito le ngor ko mikiki therefore le ko nga fai lo o le fo inga lo loma mai le polo misia penkiko e te tauona e o ta urfa ile fionga le pale mia man mingi skau leo o fai lo ai ai na tata la noa skamikile ngofo mai le fangori e po kulol ka ungo o ri ko kangi ioi le o ka ua ku le te alu inga lo fa vai temi Australia a fai o e mo mai la utala noa le fia file nei me uma a o mana tua kai mi ro sauro la this is your time o a upuna e ta uma ya te u tatal noanga na e fai mai ma e fa matala ma ya te o la fo ye ka kala Samoa e lai mori mau fo o ka fo lai Samoa o ka fo le media lai mori mau a wa e te rua fa a wo le lei malona tali ale o ka wa ko ro ngo penkiko na tonua langa fefe ska mikilia o me ko ngwa nga fefe ai nga fefe I ka ofia nga ia ma me uma alanga o ye fa mo emotion na ai nga usangi nga ruenga ia so o ko por penkiko nga o mau ku o puero mo sau taxi wo kele ngai ka usanga le o uma le lima ka usanga le nga e ngofo mai ai ma this is the time for you if tell the truth le lokas ka mo Samuelu lai mo mia Samuelu ngi mori mau fa mau ngi ai o ia nga ia o mele war kara le kamale ya o le tamalea o ia na mua ile kingo Samuelu ina ua tau fituli atu o ia fo ile nga ia fa longo mai roi rungo por kala mele ia taua ile fa karangoanga ma le fa makala inga o fo ringa ia nga vea ia ku au o ko mek fa ko akali ro inga le fisidi le nga fa ile le kala ko mikiki o le upu na fa mai ia o te tamo e atu pe e kau maki e mele va ia ko ile ka ki ai over ai tunga ai solo muli li tangata o foringa le mala mar ke le fongi e sa vali pe e kau eku sa vali solo muli anga ilunga le enga fa mai o por tama le o penkiko nga ke fa fonga mai ke mingi la ukala le u fa mitala tatal no nga upu ina e fa mai te asia ka fa pe o se ke mo se nganga le anga fo ile le anga ki vai ko kau pula e ala e kau lo aku foringa or kanga lai sa vali lunga na fa mai lea e ke o ke iango iai le anga pe o kau li ai maro kingo le mele ai paule mele o ke wa ko va ai sia wo ia tu au le la o ke fia help ai kamale o ia lo nga e ma vala au ma ka mo e ku roa le ai nga le o tu au le la tala tina o le winga wala yo no fa ya tu le tala le le atu fa mai mar kala kamale ai inga ua e fa kala ngo inga mai kamale o Samuelu fa ko akali inga le fisili le nga fisili ai ro ma fau po o ai le ngi sa wadi I po ngi fo ringa kanga kale le nga esere le na vai mai wa pisa vali nga ilungan maki ya o kere lo ale o ke kanga fa makala ku upu ai fa afeka wi ai o fa ngi fo peise maki er mere nga mori mau mai Samuelu kuri mangu nga ku ai o to wa ya e tino tu au le ka oko sorry le la fai mai le kala kamalea asiaka anga e le fa kala ngoa mai le kanga kalea e le fa ko a kali roi le fesili nga over ai ile kai minga o mo e ko ya o help la wo tu au ale lo ma fau ya o ka ko fa pe nga ka uri ro kingo ka sherme ka ke ma fau oi ai o fa matalanga le e pe ye alu solo muli le tangata ala tau senga ia mang ko o le ngala vea uma mai il kala Samuelu le la ngala o le mela nga le o ke ngofo me maka ika maka pui mai le ngor kamalia le nga o lang kom singa longo wanga nga fa longo mai ya longo ingo ngei kaloka menga lu fa ko e fa longo longo ke minga o fa nga makwa fa nga e le va nga ya sai ko o le la to fa nga fa nga ai le abusing or power e ka loka ma shut up o mai ma shut down
le ala vale e matua ta puni o mai tulo fofonga o ngai kanga kai nga ko ka uru mesa ya ngala penkiko madia ya wala var nga la filafi it's about time for you ko ngai for so songi mele ya la sanga edi ya u manguia ya uskari ya pa o ngai ke ru nga fa ve kemi ala polonga le ka mo samuelu far pui le woro ka fua a olai mo mia o ko kara mele se vangala nga e orengia ma ya uma e peperongia matou ya o nga e whakarikari fo ile o ia kai me ke popo nga ki ai o ia pe afele sa o me ia na e tango tau mai ala nga fa pengar fe ngor so fo ale o fa ilo atu wala va ia ko la lafi iyo wala va fo ile na ai a fa yo nana tau la lafi ono se mafu anga tatau onga or kanga kale sa ku makangiolo e makaukia anga pule mresawa yeah it's understandable ele ala sisi ke roe mala ma uma Samoa matalia ngofie ale to kadia e kanga kale mafu anga nga ko la fiso loi ia onga or ko fifi ia wala ngai lesi se o ko ia ale la o te le vai nga ta o fo o au watu ia ai si tatou tilo ai ile mori maulia ai mai se fo yo le video le ia wala video yo la live sa o no page it is a fake page ali ia finga it is a fake page sa o amautum ya sa o langa page ele o ve fo ilalo pe fa pe la ko mo ko ia la mo fa ia mo kingo ia me fa ia o langa inga langa mau ya malanga mo ni mau ya bon longo si la fia e che ne so ia kingare su ngare ole pa fa le ma o le o to lo le un ngor fam sinonga le sa tauna lau o nei le na forfola mai tauna lau le un ngor fam sinonga le ai o mi ai fu o matele matala le sunga le lau del mali to pra fio kan li pan mia man le to lima le ana moria fa tasi mai ai e o fiai lise o li o fa tau malama o sam ma siona fritua ya si vai ya mi se fola fionga ya pule ai se manu fai mata sua e o mai le so o le ai fisili le mafo fauti le loli atua pe o fa manino mai fo e talasa se tatou talia fo i le media watch wala ta pena mai fo i le tamaita ia hana pe o ka o mai se mafua anga kakau e kolo ai case le o e tolo ai fo i le walenga kolo lau me kau mau mai a o kolo le o reserve vai le kolo ai lua se furukusa mana tua mai fo i o february na le fia ma le lua fiku aso ko ke anu ma singa le kolo ia wa le banga sa ni ma le banga o mo fa singo o le fisili la le fisili e lo ma fo fa o se fer ngai mea mo sa moeru le kongor fa pui o fisili na o fisili ke le anga le o fisili a ko ngai kaimi awa o te le lo se si to sa o ta o mai fa pui po ko se fi le anga o kala fo nga le sa fa ia ia ai ma di pali ia fe keo fa mai o ma ko se fea ale o tupu mai o le fisili la lo ma fofau o iai se reason foi le anoa le ato wa e ke au e se reason wa langa ma ko ri wo bule ba fa ngi fa msingo ko ele ba nga umur kai mi fai wala ba mo ko kai mi wa le fo le fa msingo ma la le fa msingo mo lu ye ke au ai ka ngo ke wo ready a mese wo le fo e wo le ba nga karinga ia e whaanga soronga lea afia, it's a high profile case. E le kaula o nga whakamala e kaunga o mai kemi ku umala ko kemi mele whaalau whainga le whaua ko e ku umala wa ngisi fo isai whafo. O nga o fia mga oe e awai le aso lea whaamu mo ngei, ia reo koro, o ko kase koro ko ea lua masinga. O nai mea waringa koro au omo whamu singo. Nana tonu le te whaia tuai. O ha ea kua ngei mea. Ea te au. Mau tiri fa pe a meta te tau fai atu. Ua o ke langonga i o kingo ai ua ai longa o toe mau tonu le leisi ka mau sami o rwhara puipu. E un whanau kwa pe ua pule fai le ola ai le ai. Ai kuno ua. O le fisiri kele ngā le fisiri ai ngai se ka koua mi o le oie. O toe sefe umana i tangata. A tau sila lai le maali liu mai ai. Fisiri ku kasia.
An mafuanga ya la inga wa ke all of a sudden saure maliwo o sia lai so kili au ngi me o mental health mga Ryan, if you can check, we do have a Zoom at 5. Si tatou wa ya tu. But we join mai ia le fionga le fai pule. Okay. La tatou malolonga. Popo tatou malolonga. A foi mai. Ona fa feilo ai le o le sui sa fai ma sui tu to tasi. Vai singano numero lua. A wa filifili le tu malo e momoli le matou sui i le fast. Ai ona o anga le tulafono. Le wa fu ai ona fa anga fu le no fu. Ma fa to ta pena mo se fainga filifilinga. Ina ia fa tau no wala le tulafono. Le fionga ya motopoa heni ia pe amai al tatou malolonga pupu le tatou malolonga. Talo for lover and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Another Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney, wha mawina o le lua i awa unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sfutau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafoina o le awa unanga, ma u matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eile atua. E ave sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhai tū la I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua I tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a ele o so mātou manao. Mo le fia malamalama a tili o na sila mwhai tau malamalama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au
Po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia, lo fale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Te milo wati le ua fitu minuto o nei le July 5 le tautua wha o le Blue Wave TV ma le buklami o le Tautai A'e ni manga le fiafi. Fifi whailo ajo le ua mawar mātou so te inga I Samoa ma le fionga ia I le tamao le tu malo vai singano numero lua. Ia a o le sui ua whaorioli mo le toe whaua wina o le pahe inga. I lano le vang whau whai ar whatua tua I le tua sa mo utasi. Ia le tō whaamo tu pua heni ia le sate le lunga o le tātou proklame ia I le nei fo I vanga o le fiafi ia po o le fitalinga fo ia le lunga ia le melea ma te whatalofa ma whaafeilo ia tu ma lo le soifua manuia ia pale meia le waafulau tu lou aingo tupu aingo ma aingo papa aingo ma vaenga ia ma le tausi puipui le whalwhao sa taua ma le launga ia le lunga ma lo le soifua maua ma le langia ma Ia whatalo whatu I lau whionga rwa I Malaya siata mai se rua vase lua whionga ali a taua. Ia taina ne foi le whafonga tāpua I o se tātou atunu. Ia le paia foi o ainga tama mainga no whatoa foi le usonga pule mtu mua. Ia I tu au mala taua inga le tai ma le whafono ti le whangaro ina foi se tātou uso tu ofe. Ia le motu sai. Sua ma le vai whanua tu au mala taua fōma itulangi ia tena ni fisa ole male launi sai lua patu le motu to le fale ula ia malu fo la una mutasi ma upu le manu tele ia pa ia po yo Samoa lo fa penana au mau ia mai tau malele fo ia tunu I fafu ia le fa ngaloina fo I se papa ia to se fa mtalanga yo to pa ia mo to mamalu sa le avea ia le mfai fo io na tawa fia fo I se fa mtalanga ia pe ato fo ili ol masina I sota vai ia le whangaloina fo le no fota pua I o tamasal tala le sunga I whawhenga inga taulangi ia o la tauane o lo whanono manu I so se tōwit ne ma whatawhai taulanga ia manui ai tātou nei manui ai Samoa tō Samoa wao manui ai o lua siata ma le ia taua manui ai fo I sota whatawaa ma lo se fo manui ia manuia to sanga fo ia o lua le tra to le ma lo fa tai via le 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 tua io e fa manuia tu to sanga fo la nga salo lo mar tatu fa tel no nga ina of to mai ai lo fa ma venga ma le permette ro tatu tu e me si fo to fa nga fo no fo vai singa no lua ia ono bo le fito fo ma tu langa na fo vai so sa vai so pu ia matou ai fa tai o le mai tau atu suru tino o lo fatu mawina lo au de le ia ai mai se fo I o lo malosi dalu ona e fa ma vai mai matutonu o pale mene ale eto Sabe. Malosi le fai pule ke longa io o pisilanga alwenga. o amai le va o le aso le sa e fa ma vai mai ai mai le aso le nei compare I te mi le na u mai le palo tau pale mai tutonu le tofi ma ola ase la ngona fo ile le pe o le uto tau masele le vaenga le sina ukoma fatu se tu sa le pisile sa ye o to finga la u fionga po la to famo to bo ase I faiso ngalo I se mala alo se famtalanga ia le whangaloina fo le no fota po ai so tātou I tu malo vai singano numero lua ia pa ia to to ai malai o papa ia mata toi pai ia pale ba o mota ka to le fio ainga msataua ainga tu po ainga no po ainga papa ainga sa ta fai tia ta fai to ta fai fa ia le mamalu fo le ngole no fe talenga tu tasi le lunga mal fa o tau ia ai taina ne fo le pa ko ta pai po ia pa galilo mo pita fanua ia so foi tangaloa male mapu ia taina ne foi maninoa maubua maututu mfai tau
ia ma le nofo tu ainga fangsa ia tu sai mo le fafsili asiata o lau kama le ku wala o ku sole o don la bonga kongo ngale nge mau ko le mangoe so soange foi ngai fi awale ainga ia mai se foi ia pisinisia na shomako ainga ia ele foi le ngale o to le ko se kwa ngalo la kikia ma ko mafofau ia ma ko anga kakalo ia pe o taonga le swinga ia ia se singa kele la monga pe ia nga faare por ke mi mo ia le alu ko mo ngi bala winga ele ma se la monga winga le sia ka pe o so se fa ngi kia se la monga winga le pe o ka wa o fa pe lunga ka ka o se o le foi la o se kwa ngalo ku sai mangar kulafo ia le no mo la me le no mo la me o pa wa le le ko sa o mi ku mo le fa ko bueno ska ko ku malo ia ka le sia ia le isi o fa la ve vai ia lo fa ile la vai ma le ko fa o ka o ko i fa pa ma funga fa ngoli ka ko fa ko la o manga mai le finga ngalo a ingam sa kaua ia me se foi lai por ka ko muy pai eu le uska ia karsia ele se fa la ve vai ia pe o le kalia kunga e la fionga a chata ka ko foi le lo va se lo me se ka pa ele fionga ele ataua malo fa tai o le fa silila so far lai le nei taimi wala nga le bota o tole ataua le to fa sio matunu ia wa uma foi na fa manusina o le nga fa mangusinga ile aso le molinga ele nga onga pe nga onga pack mai ai kua pe on be foi le foi se time out nga nga fia pack mai kua ko mo mori mai lor kamba kong paja lau fionga le ile sui malu pole ata mali tu malu ia ito tonu ia wala nga i up kala foi ese a foi kala fa poru ese kala fa sa o tau ia se fa dala ya tatou o tau ia se si o kau mana o foi tamo e matau si isona si foi langa fu ia ile ko fa o le o fa mausinga ainga me se foi o sa tau o tau ia se si wa kau la runga songa ingoa poe o fa maunia foi o tau sa uni tamo e nisi o fa mar ia va tau ia siata ia o ke lo nga wa lua mo foi wa o lua male lo wa poso ia ka ilo ai se sia so ka inga kusa mo o belo ke mo o fa so ka inga ele man bala male ku ai ia ka fa wa ka lingo funga uli ia fa ka lingo o pape o upola ku la fo wa la mo ia foi ko ngor ka ko ngu merka ko ku malo ia o lo ia se ka so ka ma lo ia se fo fa nga ia o kala fia bia ai peia onga kaku kalikongo regi me ole kala ia so kwa mo kingo ai ngo wai ai ki pingi fa mau e lo ai e mongi fa mau ia e paule me o ke fa mau ia ko siaka o ia ile fa mau nginga ole so kai mai o se kasi foi o kamali i le kuangai o so kai aku isi foi o swafa po makai o kako ia wa foi le ngau ka inga lango se kasi o kamari foi o lo ngau e ko ka mo el paloka ia ele ala ele i longanga na kafa kiri aka o ngifam kalanga ia pe o se kala ku nga siaka ku se mo le fafsili o tau ia sau tau mamatenga walanga o se usua tau nei tasi le tangata e mawhanawhana tele e ngake la ngonga le mele o le mususunga ale nganga pai o kau ia si so e kau la ngonga inga i e kasi al me mawai ka sa pokua o e pole e ai la kai ia kaua la ai le pole ia e la ngonga le fia me foi ngai pauan me lo ke e mamafra mafo pau o ke mama fa ma fo fau ia le ko fa inam sakau wa ngeide a pai an wal ko isi ti manga o ya lu ele fen ka fia la ngole ya kau ai ka kau foi nga se ko nga ile fa ko ka le ngole o ka o ko le ko fa al fa ko ia po wa singa ngo me la lua
ia o le alu la tanga o so sofar ko fa inga msa kaua mi se poile ka ko ngui pai ia ka kau fa la nga fairof la nga ne ka bale ai si ni me ka bale ia le kumalo o le wa nga mai finga ngalo le kumalo pe nga o nga o si ia le kumalo le ngai fa mo ia nga walo malo fa ma o ngia sia kala ngor kofi le kumalo le kofi ka ko ainga io a walo ala e fesili le wala o mea fesili le kumalo io le nga au mai al finga ngalo au kasi le kumalo ia o ke alu lo ia le ko malo lango a ko se lau mo ko pase ia le fionga le pa bia ma le vaenga fai fo io le fa ku tuos ia tua Samoa tas ia le ala wa fa pengau ko ai le foi sa ko sila fa fonga mai mo Samoa le fa mai mo fa sa fa ki ia finga ngalo ka ko malo ia ai pawanga o le mele ma fa ma fa ele ma fa ke foi ai ia lo fa ka le ko malo ta ka ia si o le wa fo o le oso i lungo le o le ngai fa mo e pe o se ka le kunga ma lo fa dai mo tu po ele va tu nei por verso elenki ma kua ava war kai ka yori kuanga anga i le parmia inga ia aroa ia le ko fali im fai puli io nga makua ia ava wa runga la fa tano nga na fai le te wo fai mai o le mea finga ngalo ile ku malo le ko ri fai pule fa mongo ia ka ringo fai nga malo o le winga la ni tala e ser mali wala ngo le fo mai sam la ngo le la wa ma wa tala mai o ele ka makia le fa sala ve vai solo le ku nga yo kuila e pa malanga vai nga HPP ai e nga fo ila le nei por kalambe ma le nei case o le ato e fa fo ia ile tu no uma to e ta watu le no tangata e matua pi o ma le sa ile fa se ingo manu ro kero le ku man ko mer vaso ke ade to matua inga ko ro so le ma yor ko inga ua savali bai fa sa le nga lua wa ma fu angana le pasi e kasi fa sa le nga lua le no ia pia e tu e fa tu ma winal te fono ma tu lang fa pena sa ro marco inga o sei lele ma kwa avau e kakau nga fa longo de kumalo e nga foi la tato por kalami te lo uma to sa no ia lo fio nga sui mama wa tatau ia te ia na fa mautu le ia na upu man tala ai so yer ko ka milo ku ai kon fese so far ko fa sa ka wa ma ainga awa e fai lau tala le ona to va tulo le fa sidi le fionga le fai pu o le case le ma ko i vai singa ngole ya tawa e le fa akusa inga kulowa e le fa akusa inga ma ko fa inga palo kara kikile ia sa faka ese mau mau le nga o sa faka o langa o fi nga u fa masingonga wa feika isi wa fero kuro o mato ele ai ele ole anga se va o makosui nga fa amali inga kula fongo asa ile nga fa ka goru fa penga nga fia fa amali inga o kula fongo ia nga fisu ya isoro fu wa kele marangasu paunga o winga la le uta fa tuai e matua ofo fo ilo loko ile asui e kau kapenga po ai lava ai karusi ia se ai le orka ko kamo valas ia wa nga ele ia se si wan wa ilo tama fo ile te e vai nga valas ia ke le nga por kiki fa pe io e pa wa orka nga kai e kiki polo fa pe ele uma se pa inga le la koru pa ki wo fero ro iso ro tu lo talo sia ele orko inga wa o makua fo ai ole fa fisili ile ila wa to fama po ama tulanga o le aso la ngonga i le fa sui mamalu i le ku ainga tulafono e fa mata se tulafono o le wa e li fa lango le fa inga malo fa maka la aso ku so si le fi o se kura fongo o le ngaka e fa kinga inga i ku malo fa vevesi ku malo ai ko fa aru ku pe malo le to e fa nei mea ai ele fa pe o ngungur ko au ko ngu vai singa ngolua ele o molia ngisi fa masingonga e na se fa malia ino tulafono la so firinga pa pa siata
Ia, kasi le pula fongo wa kaunga oli ko whainga malo e whai suinga. A ka ko fua me ia pula fongo le sa whai whakei o pula I mai ia rang pa whai reta pipi. Ai o pula fongo ko I laonga sa o le nganga pula fongo se tau pui ele mene o le whewa I o sui. A mai sa rene whenga le umai whakparoka nganga vai a kua roma o whaspai o solo. Ai pau ale me le whekau. Aka kaunga apalai I paki, ka kai e o kokongo ole paloka, ole o mga declare lo paki. Ai malo mai le lo paki nga. La kongo ka le whenga I kula fongo lea. Ia ai 50-50 foi lai no mafafau menga o ka kongo nga kaunga nga I kula fongo lea. Ia ai ole aka fia foi lai ia kaula nga e kupuala mo ngai kai miuma. O le sweka ngaka e koe pula I mai no foi le e o ngai foi le o ngila monga o le fia ai o mga o e alu lisi kuwai. Ai ngale ka kaunga pala ia le pula fongo le lau kuko kasi. Ngale ka kaunga pala ia le lau kuko kasi pula fongo le ia e le se me mafai o ka okor pula fongo. Ia o mela le kuko. Ia makai kinga inga o ngai sui ia ua ia le ngongo ka inga e koe sui le kuwai e ngai ai. Ia wae esea o isi sui ia onga o le finga ngalo fo la koe kumalo a o isi koe sui. Ia ua le ngofo koe kongo le sisio manga le ia ua le fia ua manga o e mingoi le sisio manga. Ia langa lau sisio manga lango ia siata. Sisio manga one man gang ele ia sisi e palafua ka ika fika. Sa one man gang al ka ngofo e au le lango nga abe le malo langa finga ngalo nga kako iku malo mai ai di fai paloka o al ke minga mai al paloka ma o malo mai ala ile finga ngalo foi pole waka ngalo kusi foi le ku malo ia le kulanga uska ia me femele ku malo ia lela wa ulai mengena le fa mai boele ka ko ku malo ai kasi le kula fonga siaka wa ka tauanga fai se swinga kaunga fai se swinga mo le ngai luma ia wa foi le fai alofa foi ni se sui ia langa pe o le ia ka kaule la fia ia o le ia kaule foi e fa malo sia mai le foi ku vai ia pe o se ko kalia ku nga siaka o se mo fa sili o ke lenga wa e kai popule nga ia ko le mo malo mo fenga paloka. Ola so observation mo sa langonga il ko mafukanga o se fai pule le nga kai kongol paki ma fenga malo a se langonga fore la wa ke le kongol moka fascina tension like kikio o mangaku ye kongo po me rae ke feel comfortable kongole o moka male lo sisin ia fa kai le ataua o le mea mongia se manga yo experience le fo nga ku kongo ya lela wa uso le wa lu ku kongo o le real world o le politics anga e pole ku kongo ia fa longo I fe la fla foi e manga ya mo ma ko le fa ku kongo ia wa nga so uma ia pu foi ma mai kau ia ole por que mingi ia o ka ngofo mai kau sepe o lo pu foi ngale fai ai le pu le fai mai kliska ka por que there's no such thing as clean or good politics ia ese se foi longa ese foi manga ala foi mai kau ala ia nga dirty le political ngaka ala inga palpala por kiki e ma fo mai a or ngaka la ko ia il ka palpala ola mai kau wa ese ni vai kau so o mako ko kongo ai ko kongo le kaimi le velo por kiki Samoa wa kele foi ke nga inga I kongo la mai se foi kolanga kola fongo la foi mai kau ia la ngonga foi fango ese kaimi le mele o le kau re pu malafu ia wa lau mai le vai o le foi ku vai
ai le ai ma se singa fai le ko vai a siaka mali a kaua ngalenga nga kofia e ko malola ko sui o ko ngulbengi e ele mafuanga a kongo e aingi so sui ele i mawalunga ngi a o nga fa le o nga fainga le mo ngi failo ala ka maila ye kam ka kia o e kile yo me o ka ki kilo vai a ia maka fa longo ai ele longo mali e foi i lau fa longo ia ai ongol por kikia ba wale me lo ke ngau kai fai alo wa ia fa maungi fai foi me ngalenga wa kongo o ngalenga wa kongo i lo ko malo a pipi ia ka kai ile au ngalenga ko ko ia e fai ma leo longa ku malo ia ma wa ia mangongi lolo ia e fau i manga kulele ia ma fa penga o sa ili manguia wale ku malo ia be silenga kaua ai e sa le alfa sili le kaua e o le belo wa ngei ia o se foi le fianga yo servili o porque ki nga fa ko ke fa fonga mai ai ile ano porque ki le ngi wale ngaka le ko pongo al parmi ia o mai foi no i fa ia o pa penga alwal ko i mala ko ia o ka wale ko malafu ia ai o le nganga o le ave lango il mele wo ye ngi ave le lango ia o afu i me fa mal mai o afu i ku e fa penga nga fa le anga mai lungo ngi me pen fa la ia se o le kele nga me wa ke lo ka e fa ngi me ka venga la lafi ku pages ai masalo ke mi ka te fa sa nga i maga ka ngai fa nga me ia ai lunga ma fa le pe ka ke ka ko se fa lo ai mi lo alu le si ku ia le ia se o amo nga me o le nga ia fai a maongi le kofi ma wangi ya fia kene ma fau ko langa por ki le ngi e o se ko ka le ku nga le ataua o nga ke kai komiki lava e ke lo fai pure ke mi nga kai komiki lava nga mo ki ngoma maulo kofinga nga ile fong fa vai le ataua fong fa vai le ia sa le o le ma ke ba lua ma le a fionga ka ngaloa o lo o kai fongo a sul kai fongo le fionga ya ka ngaloa okay ile ma ko fong fa vai ia ma nga ia le a makanga mo fong fa vai le se no fa le kong e o nga lu fa kasia le fo o manga filfili komiki ia le mo ku ma komiki fo yo le foi ku ka kongua e o la wa o ma nga ia wa le a se le ba ko ia ngai vai ngala iki le ka fa mo popo e kusor kulanga nga o kai fongo la vai ile kulanga le o le mako fong fa vai ia o la foi sa ave fola kusia palai ave mala ulango se lau pasenge ile kulanga bloke ia masalo foi me nga o fili e kai ka wa masalo anga ave sa kusia e o koi ke ia longo me komi vai ia fa ai pe o me nga le sa fai ia ave le kusia palai ave male lango ia mafai loa ku uma me le ka ke lango ngai ma ile se lau pasenge le ngai foi fa mo o manguia ile ku malo ia per kalinga al fa sili ia ole ka kengi lo kamal mako fong fa vai la so fina ngalo awa mana yo le official lo le wingo fa matalanga le to official le to fa to ino o ila lo fast ai pe mana ia la fa sili to te mire nei o le ai ele i pe fuolo pulo foi le tutto tasi se mai la so fina ngalo o le fai mai nisi ia le tua ngai sa le ka kaunga fa interview o to ia le fai pule e tu sa ta yala wa au mai fai nga malo ina ia ave ai se tangata ma tai fono o le lai fai mai e o fo ia tu lo wa o ta o fo isa fa pito ia me se fo yo tu le pa o ke lo pe lai fa ku sa o kanga ka ma ku kua fa mai sa le te tau na to e ho to interview e tauana o ko meki pere ku ia yo le o le aso si la fia e oe i no o le winga ia lute fai atu o le ala so la ngona langa lena e ta ua le isau noanga e ri mawai atu le ataua o e te nau no fai la mi o tonu o le ala lo fina ngalo o le ami o kongu le ui uma makua pe la ikiki ui uma le process wa whakakia mai po o se ami o tonu le ui pe nga o ngisi e fau mai
ai fai special treatment mo ngai kanga o maku kua a mai so fina ngalo Tautai siata. Tu so ole tulanga dei fon whāpai. Tu se e tāua ia ole whaonga o fina ngalo o lim whai pule. Pe ana, e iei ma le pe ana. Pe ana whape li whata oto mai ta iala foula o whata oto mai e le malo. Mana tua voia siata ma le ataua. E pule ale malo ia e ana ta iala. E pule ale malo i ana ta iala. Oi, o leo fata oto mai, e se fwere mafua angana lai o na fausia langona ma whetutunu. Mana ia le talia le. Ke rope nga kau whaalonga e rorisi ra a makaronga whaleanga e le internet. Mana ia le leo wale, sau sa vai ia. Mana ia. Ke lo sa vai le sa vai le le tatou fisota inga se tatou talia le peto mo se te lo fele te umi tatou taimi ma le fionga le I fai pule ai ona le tasine o tatou fatal no nga salo loma mai I le vayaso na te nei ia au te role se Ryan se te tom fire to love te le lafo can you retry it one more time I don't know if it's if do we have minutes for the because he's trying to call via messenger through my messenger. Yeah, se toi mo fai atu ia Ryan e toi a fisiri lea. Pa ngai ia walanga le ka fisiri ka le tu totas. Ia or kanga ka foi or fai pisinisi. Ia. Ai tau wavala mai ai le amatanga o lana fola sanga. O lena tau anga tonu wai tu langa lea. E pule a le fai nga malo ia la taua. La ko fai fa vai. Fai nga fa vai. Policies. Lono winga. E le wala kasi ia le utoi mo watu le tatou toi fa mo mai lau sau no nga wo man ia vai nga wo iai I le vai nga le sa ta u pule ale fa nga malo le to fa vai ai mo tu rol tatou so te inga toi fa wo mai lau sau no nga ia pa malulu atu asiata wo mo tu le so te inga tu so le ole fa mo no fa to mai ole wo fa ia fina ngalo le malo la to it's the government of the day leo failo la to fina ngalo ia ele toe tauria la le tulanga le malifai le tele o langona mamanatu o le taua ona mana ia le fina ngalo ali fai pule e taua tele at the end of the day o le malo lo tulai mai o la to e ai le pule o la to foi e au mai ia le fatatiana o le la to te talito o le ane tonu na, o le alana mai, e apalai umatu ia sui fai pule ia ma la tau fo ia na tam moe, apalai atu umo le fono whawai. Ia atomu ko ia ilo na taua, e ilo na taua e le leifo o le apalai umo masui ia. Ia ona vai lea po whea tonu ia le tangata angava. E le tau matea le anga waa o sui ia le tua ngai, e le tau matea. Ai paua le olona, ona sa talusanga. Ai toi anu watu ai ma le attachment le ia olmea le sau whalongo iai. E te te. Ia e le mawhaina e whai al mele a siata ma le a tau o talusanga, e te te. O le iloa la o contradict la le mele e whai. Ai o te talitonu, ana whapea na talusanga sao a ia nisi fo yo sui ma malu o le tua mai. A tonu foi pe o mele o ima tone na o le moli mau o siata ma le atau. Ale ia isi sui o le tua ngai le tulai mai. O le koutea ma nisi fo yo fai pule ia ale malu. Mafuanga, e li te, o lana palai. Ai sa habe ma le o langu. Le sama fu e fa tino le interview ya au le oto yala le oto le process o fina ngalo e malo tu sai male tu langa fo fon fa vai ya le fa pe ka te faia tu fo nei fam talanga be o le o fo na matanga shat sa tu na i fo lo ma fo fa ko sa o le nei me fai ai wa o ma nei na fai lo interview o fa pe ai le o le fai le meu fina ngalo le malo o le ala me silina na tau o le meu mai el malo process mai el malo ia o le me tonu na
o le ustai wala me o le ufa tau mal malo o mena tau na fai o lo na ia tari to nunga malo langona na wa ia ai o pine fa mauna sa tau lo tala le ba ane le wa ia ni si o sui o ni si o uso lo tula i mai le tuangai la na talia ma fo angana le fo sa fai le mele na ma to fai ma to i to tas tar sanga ia na tar sanga ma awole le ya nisi langona foi na le tono tusi wa le ngaro fa pe ia wo tar sanga atu le no le ai ko fai aku mo lo fie poko pe ke ka fa ko mo ko ma lo be ko fai le ai le ko mo fai nga a fai aku fie mga o folo lo fa ka va e kai le ma ko polo ke ki aka ko ngu ia le lei ia ka sanga sao ma abel lango ma mafu anga kakat ko le polo ke ki ma ia mangi o ka foi ka mai hanga va o ia ia pe o le kali ko nga jata ma lo fa tai le to se va nga ti fia fa lo te le va nga le ta te i la ta fa si fo ta tu va tan no ia o lo ke ki ro le il ka pule o ka ua wala nga o ka fa ka mo le ka ku ko kasi ia le nga ga ia ka ko fero inga mo ko I songa ngonga ia a me se fo le wo le siko kongi al fai pure kai mia ko ngai o mo so to tongi le nei tai mi la o fio po le mea ai fa ma vai no a wa ia wa fa fisilia nga fo mo to tele o la tu no le vai ngale yo ia usai o mengi ma kwale ia se kongi o le wa o koe suru mai I la wari ia koe e saka ngaluenga ia ala ngaluenga pe kai la pisi pona me ma wa se pupe ia menga le wa ia so swangi solo I me ala inga vale ia a fa pe fo ia se singa bango ngale do ofisa mo ngai kai pupu ke la fa New Zealand mo fa ngaluenga e saka mali a kawa e saka kala ia alo fa mai Okay, no, o kanga no le mo ko pa la advertise la la business ki ngi la ko umba la ma lo fa tai so fina ngalo fai o na va tu ai mana ia o so fina ngalo o le torsun 2 miliona le nale wa mai lunga le malo mo le fai ngoi no le back to school en tai to mai ile to te lo tatou malaba o le ke le fai kionga now o le aso fina ngalo ia le la wa ile fai pule ngi kai mi le la wa te tapena mo le a le wo so fa fo se mai le nei fa manu yanga o te le lo pena tupu mua le a vai le vai nga pita se lo di mas fulu a le tangata o le ke le yo o fai kio le fai kio ngai fa mai ele ia mai ngai me ngi fa la wiloa fa mai si e ui wo mana tali le fionga pa le mia fa mai si e mai se kalo kupi pe e se au fa ia le me back to school a le ka wa avenga o kamaki a onga malea pala so lo na mo tupua e tu langa o le vaenga wa fai ki o isi au ke ro la fo e mo ku lu mo le ATM ka se lo di mas fulu fam ngale ia pa tai se ta mele tawa lau kalamoa sa o whakaua ia le kakoi kumalo. O le kakoi kumalo, masalo kailo iai. Se vanga ngā ua se kasi pasenge po se lim pasenge. Al se lau pasenge o kakoi kumalo, makua lango le whamoemoele le malo. Ia ele whapeo se whiwhai kupe, kangakor kakoi kumalo, o ngā kele le whamamaven. Ele ngau kamikia o ngai sawhanga ele se launi masfuru lea. E sawhanga uma ia kaka umolo ainga, kaka paloka, makaka umolo nga ainga. Alo ka mafai la ia fong whawai. E whai se awala ia awangi whai ale melea o le ao mai o le si isawai koe ao ku ngei. A whapea o e lenga i ngei ngai paloka isawai. Ia ke ala koe isawai ma wakulo wa ainga. Ia ai foi a fafika uli o mokula I menge ia la kama fai ia ile makanga luenga ia fionga minister makanga luenga male malo ia mai se pone to savangi a komiki ia male officer ko pavai ia fa kingo se awala ia ka konga ia sar ngi fa moi ai makwa ke le lango
ele ngai fa mo wa sa o ia a ko mo se la ngo ka man ko foi o lenga na fa sau il fa la loa le kulanga o le fa sau le fa la loa le kulanga le o le 2 milion ai le fa pe o le fa sau a ko le fa la loa le fa ngainga o le pau al mena mangingo o le manguia o le kumo i kumalo kai kasi mal manguia o Samoa ko ai ole kulanga fo i le fatingo nga fa mai le sau le kala kupe ele ka o ka o mengi o lenga au mai le kala kupe le bloke ki le fon fa vai 2 milion ale o le ko fri kumalo ma 2 milion alfa ngai mela ngai pu le malo me ngai pu le malo o fa ko nga mo kai ala alo fo i fa pe mai i le kausanga fo le 2 milion ale la sa ko sangi wa ko ngo kai u lai wa uma fa nga kas ke simar 2 milion a fa mai fa la fa kanga mai ki si va ngai ola si la pia no kanga luenga male miliska mai se fo ko kongo o afio ang o me manguia ya la me la ku wa ma ku sa wa le fa singo mango ngi me me kanga luenga ai o ke fa kai le ko fa wa la mai so swangi fo i me ngi wa le ngakia ia o mai fa ia pe o ka ko ngi fa ia a inga o makai o a inga ia le asu suru me ngai ia le ka wo ka kon kupe ia fa kai la fa no so swangi mai ko ke ki ni fa mai mo ia pe o ka li ko nga a sia ka male ia ka wa kele le fa mo lo fa ka ko mal malo o le maka ngofi ia no ngawinga o le ku wa koa le la la ka sia ile se la uli masfur si vanga ngala ya o ko o luas ya kamalia ka wa fa malulua ele la vela o lua la ngalu ki palo ka mai ngai ana la ve umma ka ko ainga la ve umma ka ko ainga li maka ko fa ngai ka ko ainga ai ngo fo i fa fo ngo mai palo e sa fa nga umma se la uli masfur le ai o se mo ko ai maka ngo fi ma ko ka ko mo marka ko kumalo sia o ele mo se seke pe ngo fa ya si vanga ska ka foi ngale o le a ko ma fo fa ya ngamo wale se kas pasenge peru pasenge ya la ngale dei mo ma fo pa ka fo ko o ka mamai mai o le kumalo ya se no pasenge long lango ya pe o se kali ku nga siaka alo mana ya le uma enga le la veita wa le tu eu fale manga ya foi la le se la le ko se la uri mas fu ai te lola ya ono le sai te sanga mai ono tu langa na wa le o te mo wai so before la ma chef mo le fa nga le mala wo fionga kai le rofa o se fai ona sa no le fai uli tatu wa mautu se so le tatu finga palo tala titi mo fai lo mai a o tau vala mai foi se taimi fa mo le lo fionga ia o le aso lufu fitu o masina nei o februari le la fa ki mo le palo tala titi ia o le la o ke ali saba i ga solulu o wale ia le ko sa nginga foi ole kaso kinga foi so ka kuai na kinga ya kingis ia o ke alu la o ko foi mai la ia a makanga yo i fai le skala makulanga o me masangi foi ole or ka pe nganga wale le paloka ia or karsia ia le sisi fa la veva ni fa foi moi karsia ia ia lo fo ia la nga we alu wa pe ia la ia kaule la o mai ngi ka ka mengi ia o le ka wa ia le mfinga kuwa ai o ka ngaka ia o la ia ko fa mo fo ko kanga o la me sin ka wa le nga le mele pe ka wa le me la ko o ko finga ngalo le kumalo wa anga ngi le mengi ia ka wa do ku fa ngale le fai bo ko kai a wa nga le ia ai ngau de ya mangul ai mangu de penga wa ke ngau de ma sai de peng ia ngau mai fola ia ngai me ia nge ke vo fa sanga ko inga ia fa se fa ngoses ia pe yo menga
ia a mai ia lango le ngei whaumai moe i vai la ko ia whai ole le ko kelo ka mai o ka ko malo ka ngava ia ai ka penga foi le kua se ka ka foi le anga il magai ia ani kai o ka kari ko mo kai minge wa mai le kua mo ka whakawa si la fia le kua lo ka loko mo ka mafofau ile ngau ko inga foi le ngau ele mau se kupe se si se akama le akau le ai la se kupe se moni me e o le pe e makua aka ma amu ia fai pule a New Zealand ma Australia ma fiki i kokongi e mau e fa pe ka ke kele ia kokongi ile kai wa ia fa fe kai ile ko malanga faʻasoa le fai foi nga kari foi ngai ka ngaka manga ia inga e o lo fa pe ngaonga ia ka sulu mai foi mo ngai sosan a ole game nga ole ka ngaka e alu kokongo ila na passion e alu fia fai i nga fa longo ko polonga le ai fai fia fai ma le loko a koko nga le fia kaukua ai nge ke wa ia se si o lua lo ke fia o le kofi ile lumanga ia se ka mali ka o ke fa kua ka fa le sole le ai sole o me ia sa o ia kala fai ngal e mo ki ngoa e wala kia o ai am sa o ia ele le ngalo ai ke alo lo se skula nga ele nga ilo ulu me yo e alo wa e sa bali bali da wala ka la piscina wala pe fai ese me le ke alo kongole o ko fai pule ai mas te me se mo ai ngi fai me mo bi si panga nga for kanga kalela alo kongola alo o nga le fie fa masangi mo bi nga ngi me se nga paul ka abel bi nga nga le kua ave le kua bi nga ia maka ko fai le ngi fa mo ia o se koe whapa ia punga a siaka mali a kaua. Ma lo whaptai o lea ua whafonga ia Samoa, ia, mai se fo i o lea wanoa. O le toi whaatala noanga ma le suitu to Tasi. Ia a o le ipale ma la e lalo le vanga whai officially, o le loto ia ma le lango, e le faulan vanga le na, mo le lava na lango mai le itu ma lole nei mai se fo, ia e le vanga whai. Ai ka ko fai ia le kala fo ile le a Yesu nga fai a Ioane le baptiso e nga fai le to fa manatu mo o rua ia afionga le tua ina ua fai atu ia baptiso ia Ioane ia Yesu ia Ioane baptiso mai o ia ka ai fa mai o ngi sele ai sele ire ko baptiso o la lo le tona baptiso ia tau ai fa mai le tadi Yesu e te tau na fai ina ia fa mau fa mautu me tonu uma e uia la onga o ele o se fa mau ku ngi me ko uma fo ie o ala tulafono na fisusu ia ia tangata ai ina ia tatou wo pe ile palota fa mautu wa ia la tulafono le ana fai ai o le toi fo i mai e tonu ele fesiringia lo toi pale mai o le lango fo ele tu malo ia o le na wo mana mo boli to fa pe ana fai atu awane i mama sangia le tofa ale tu malo ona o se na o se paki mani tanga te tu ai tau mo fai tau mi bilo ni mea ai alo yo fai va malo lo superfitu e lo te mama o le nei tau sanga ia ale fa fo so tatu tu malo manu wi o lo tau do le ala pa war me tatu te fai ia o le sa o kapiteni na te au mai tu fama por faʻasoa ia awa tono so tatu tu malo mo lo to fa awa te fa tatu so te pea alo fa te la tu bodei e fiafi fa manuia le tua ia pa tai siata ma le ataua o le fautuanga siata le ataua ia o te mana tua ilo tala na fai le mata tu malo ina wo mona vele foi fa papa ma fa le to fa ma fautanga po ile tulanga le mo monio na mai lol fina ngalo le tumano fa tu le tumano to e ala to fa ma ni mar to sa vale por fotuanga la no me siata mota wole atu ola fotuanga foi le siata to e lo fa ma ni mar to sa o lo ma siata le sita ta ma no siata ya oi ya ia wel menga nga sa ko inga fa pa
ai o I foi la no ke lo ai yo le makaka kele anga wo I kumalo ese o le kungu kele fai wo kele ko ya shata le atina ya fai ngo ya shata matua shata tina so tatu tamai shata tina kele ona wo tama wo tamai chai la o me fai wo ai to ina ya e pe ya o le fai ngale o le me po ya kale pu e ma fa ko inga o fa penga o le wa e pa penga ko o le alu fe me alu ai ya ia ai o ula foi na wa soka ko ku malo me se foi dangole o se kalinga sa kaua male luma ia e pu ele ma ele me pu ko ya ia kele ka ka siri po pema po mai ala ngai por kamalo le moso ma fu merko ko moso la ngo moso fa ngo sa kaua na ke sira pia sia moni io ko moso ale kele ne ma fu ele kala ele ma ko vai muli io me ngai lo mal ko kele fa pepe se me fa fau me lenga fai e se ka ko anko misa ai le ai ai foi ngale o kele misa ka vikal mele la ngol me mo la ngol ko kamalo ko kele ia ma pu ko kamalo so ai kamalo ia le foi le ia si la fia foi le uso ia le ia kaua ia ai ia fa malu ko foi fa fonka po I Samoa ma se foi so ka ko ku malo ia fa foi wa ia senga nga wasala ma pa o papa I fa fonga ia la fonga ngule ai nga ia ko le pu I pa ia foi o ai ngam sakau ma se foi le ngai ku vai pai ia fa malu ko foi fa fonga nga Samoa ia la foi se nga wa fa le ko ia fa mangalo mai ia kam fai lava faʻasoa la ngonga ngole o le foi por kalame ma lo foi asiaka ma le akaua le lua vaselua ia mo le ko lo faanga ia asiaka tinae ma ia ma le fionga ngafkas ia ma ko finge foi han ia ma se foi ngai o kaku ai ngai ile me lo ia ile ao le fe mai umi ia le ao te roa ia anga le ko ai o pai van ia fiaki yo ke mo fai vo ko ia ka lo manga fo ngai aso ia o mangule ko me kala punga vai le langi ia ko wainga fa ngau ia ile ngal le yo ka ko pa o sisili ia o se fa manganga o se manguia o ko le langi ia fa so ba mo ma ko ngai Samoa ia malo fa so fa kai mo le bango mo la o mai mo lo fa la blave mo le fa o au ia alo fa tai mo tatou wa noa ia pa wale te talo atu foi ia va ai nei ma ai tai ma pu te wala vea e si o to Samoa ai tatou to fe rai foi o le si ka ko fa karangwanga o le taimi mai ai ona fa toto o tonu I lalo le tatou vanga fa ia fa toto le to Samoa tasi o le to fa ia foi le stato fa tantanonga ai mo le taimi alo fa te letu fa so foi na mo le fiafi fai me fa longa tulava mo le kula lo faanga ia se foi manuia na tai ia o mai ale fa tantanonga ia ma o miniska ka kele e kele makanga ruenga ole au tavari valia I le 5 minuto le tatou le malolonga ona se so le tatou media watch le ia taua mana tua mai o le to fa motopua no sirfia foi to tele o le motopua o le sofa tulafale ma tu sa taua o le to fa motu ia mo ke ka ua fa pupu ia motu o stangata fai pisingisi wale vang fai pisingisi ale fa to a mo wal nei ia vanoa mana tua fo la fai le au fai la tu fa le bali tele ia tatou ma to I sa taua sisfo so ni ai fo ile batou atu sisfo mtu langa tau kuli me sa fo la fai ma fusi ya po to sivi fo telefone mai si a pisi ni si el tamalo tele ala temi la fa so mai tu langa ole tangata e malama I mo o vaenga manui ai tangata mai pisi ni si pe mai de malo ole la ba so ngoinga ele fisiringia kulanga ko mai faminiska so ifua maloloinga o vaenga o tangata foi o tangata nga foi la va ia tu langa tautuaina no for mota asu ifo fe kalai
A o mingiska lango ia matulanga yo o ai tofi fa mingiska pe a umi le fina ngalo le tua. E le fisiringia. E le fisiringia le na tulanga. E kaua kele langa kalengi fongfa vai. Yes. Ngala le fongfa vai a kele kumalo. Ia o pufai ua tautele o atu malolonga. Si o tu malo e vai singa no lua. O leo ke kau ke ia ku le ia taua po ai le nei tangata la io. Na, oi. Le kau ku fa pe mai le tua ngai rongo winga le kau makio le cha pipi. Ye, wa ile peng maro roku e pel mele. Io. Ai, awane I au maia se fina ngalo po se manatu o se tangata tua. E vai manua I vua. Au fo inga I kau purpule aku ngisi walanga I fo ile si au sa kaua maso kanga sa kaua ye ko kongo le cha pipi le taua. Awane I ai e ofo. Langa ye fa kalanga o mai ke e fa tala no tau fa longo. E tau no manu I ile sua falta mai avalasi. Ia le wa fature tu alalo. O ele o ye se fa maungia ngongi me ai na ona sa ua lava. Ai a fa pe o ye se fa to fa la inga fa pe o tau ta pena mai ai ia valasi. Ai mai se ali a ka ua o le koialu le HPP. Like really? After all lau mea nga fai, fatu ai foi be afa pe moni, o lau te talo ele mo I le tala. Well, kasi ele mo. Ma a fai mo e kele a kala peng fai. Iyo. Mo ma. Ele na. Ai ke au, so le ka o ko me le sapo, o le sapo le ngara skala. Iyo. Ya. O ni sitanga ia. Mai mongo fo le temi. Ai be an o fai atu mo fa manino. Le ai le I fai ska ko court case foi le fa pe nga su se ka ko fo. Le ai. Le ai ku so le fa au lava le tatou manu malo le sai ai. Instead nga nga fai ar finga ngalo le ku malo wa me monia le atua. E ma fai nga fa au pe mo ko po ai la lo ku ko kas. Ai ona ua tu ulo na manatu malona finga ngalo. Ai fai le finga ngalo le ku malo le ngai fast uma. Sa kaua papa sa taua fangasa. Yeah. Ngai. It makes sense for la pa fa pro bala si wa fa ngal fa independent wa lang ko se sap. Ya. Ya wala nga pawanga nga ka ise fanga si toina foi le saru le chapipi o te lo poto fi mana o ya popo. Alo popo. Te ro I doubt it ole si le sa wa popo ye nge fa nga pisingi mo lang kupem. Ai ngor ko kere fo desi la foi nga ngau nga isi fa ko singor fa ko ngai se lengi nga avinge kan ka mo ya la ko foi meresi ngau le la ko ngi ya na va tu fa pena ta tol marolonga a foi mai ka ku ko mai asi ko ya si nga issue sia ya ai mai se telo na iniso ta to wale ta pena mai ele to sala ya hana pe mai ta to fa salo fa business ne Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration.
With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Te bolo wati lea ua tātonu tele titi lono. Te mea matou I New Zealand nei. Ia ai lei tau te lei o atu inisio tātou Media Watch. Kawa umai inisio tātou vaenga. Ia o na inisio tātou whaasirilanga atu inatu mai nei tātou foilele community. Sa le ngato I nei o Amerika o fafu atu fo I Australia ma Amerika. O le fundraising lea. Ia mo tātou inai Victorville fundraising committee tulai mo Samoa Victorville fundraising o tātou aso le fatonu inai le tātou whamoemoe le aso fitu o mati o le awhaiai le whamoemoe lea o le tātou tausala fundraising ia le committee ia le utu inatu mai lunga ia tātou informations mawaenga o iai ia ma le tātou kuka ma tau tia le ala o bo ia medical kuka ko maloa ai se la tule ia taua mahana o le tātou aso fitu le nao manti lua sulu lima tala le tickets ai o le A'e tofo ai le sosi lea ko malo Mr. Falai lea o le special ai na le tātou kuka ino tau mafutanga lono winga Victorville mo to umai California malandala taya here's your best chance le weekend lea ia e tala au toi masua toi se to muri mo wina le fundraising malango sua ia e fa moe o committee mo le alo atu I le sisinga fu a ia yuni ia o le fundraising lea ia fa tau so ticket le o le a wai toi foi ia le tamalo Mr. Falai ke rolanga malanga lea e laki e koe foi mai ole e ko foro ia ga wai o le e faisi siri mau ora au ia wana ngalo fa tau so tickets so tai no merana o tu na tulunga fionga le prestania lo matia me se foi o le fionga le tulafono ia aloi Belinda ia ino merana o tu na tulunga fa so tai mo se ticket po se lau fo ai te tofo ai wala e lenga ka ngalo social barbecue o le kuka fela ko ingo sashimi me un fa penale eto ngala okay fifira lang sashimi ma ngia ma ka uki ia me un mai le la e o foi lai le lu au le a povi masima oh my god boy ya na le sita to agora ne emsia le sofito mati ia el no fo ngana uta ulua o le sita to fa silanga mai le tato Bay Area ia il comité del Bay Area le fionga le tulafono le upepe a mese foi ia o le tamaitai te oloa ia toloa ia o le pick a spot donations paper collections ia to fa mana tu ia tu mai sa mo tu pepa ia na Bay Area po San Francisco ia o le uto e amata na koleti le te mile nei e fa ngata la so fitu fo
So le e o so la fufuanga le o a Victorville. Ai koreki pe parvanga le I Bay Area. Ia wa fo ina I fa mo ngol mata fale. Ia le fast ina I Bay Area. Ia o ini si fa sili fa mo fa so tai tono te meseu numero tu na tulunga. Ia po la ya tono moors. Ia ile numero tu na tulunga. Fa tai. Fa fe lo ile tu sala ya hana ole ua tap na mai mata do Media Watch ia ole nei fo I vai aso le ke lo le issue ma le ori lanto ia malo se fo mo hana. So for manuia siata male atawa, happy Monday. Back on Media Watch again. Patalo fatu tatawa mai moa. Welcome back to Media Watch. Tautai A'e. It's good. I hope you guys have all been having a great weekend and blessed Monday. Malo fa tai ana e mai lo weekend. How was your weekend? My weekend is the same as every other weekend. I'm a very boring person, but stayed home, did some cleaning, did the laundry, and spent some time with my family, which was really good, at a birthday, and yeah, that's my weekend. Yeah, on Oleano, we have a lot happening over the weekend. Yeah, let's get straight into it. Tatou loa o ani tatou articles o le ufatape na mai mo fa mo hana. Awesome. Our first article for Media Watch today is Prime Minister says his sons aren't paid by the government. This is by Samoa Observer, and this was published on the 31st of January 2026. So the opposition leader, Tula Epa, has raised concerns about Prime Minister Laulia Lemalieto's two sons accompanying him in security roles and attending bilateral meetings, questioning whether they are being paid from public funds. The Prime Minister, however, rejected this, saying, "My two sons are the most trusted people I know, and they are not getting paid by the government," adding, "So no, my children are not being paid by the government." Former Prime Minister Fiamena Naomi Mata'afa said the issue hinges on funding, stating if they are paid from government funds, then that's something that has to be questioned. She also raised concerns about transparency, saying if he said his sons are the most trusted people he knows, then it needs to be cleared how they are getting paid. Opposition leader Tula Epa criticized the presence of the Prime Minister's sons during diplomatic engagements, saying it was inappropriate. Well, lea taua. Ole issue lea ia o kulai pangalanga. Fesiringia po o totongi le malo le fatinoi no duty. Fa le puipui ngau lo faia e alo le fionga le ripana mia. Me so finga. Ele kalfenga ia ke aule ia le il polenga kulepa. Me moa. Ore ka kilo masanga singase ia il palmia. E mga amia ke il palmia se ka masela ilanga kali ila skamsi o lemo se lemo lemo walanga lemo la vale ke le aselemo ale ke le nga fe male palmia. E mga amia la palmia ia e se ka fa ko ko inga fai o nga sosangi ile nga kala ilonga ao. A ngai mea la iki e mga umia. Awa ole whenga le pari kālenga I fia me. Ia le sunga ia le whenga whai anai. O kera kai mo le whenga le ako fia me. E le kai I lau whai kau mea kau pari kād. E le singa runga ngā pari kād o whai remi whai wele ako le palmia. A kupula swai mlafi. O wheme kawai o le ako pol palmia. O le mena ke mai kau e pes kamasi o I think o junior e lengo kamasi e parika ia lau i kaku palmia. E se lo et mai inga laka il palmia. O le memo mua. Awange la fa de kongu le au apa o le palmia se kai mi pe kau fa de kongu. Alai piko ki ai. Longo lua o lai making himself available. Mela le konsen ia kulepa pa mai I ke wa fanga ko jesi ke wa fanga ko jesi olai make available himself and protect le palmia ke olai ele ia ma se fa lave o fanga o palmia ta fai o le e fanga e ku el palmia mesela se ta perka ke fongi fa mol kangwa si mele ele se ngalu nga se pari ka de fai
ino ese le ka ole ngā body card ingai mea lai ki whapenga mga mea le whanonga par mea o ronga kari ila le o ke longa ke wai kur kama ese le layer babi o langa set up o meo ke le fongi o le finding o le skuko po le a I think ngai manga wai koe ngā o ai mo wai ku nga set up per camera speaker e ke au la ia o leo mo kwa ku a koa le ia le o ingor kama le o junior le body card le par mea I mea wha body card. Inga ia abe molonga kaimi e protect ile i pari mia. O ke loinga fo. O la fa ua umanga nga instructor le body card le role play e funga e kamaki ia. O nga lai e ka ua fo ia la kou le fa mama venga kamaki ia. I fe au la iki la ia mga amir pari mia. O le ka ke lo umanga ngase pari mia mai le i a ko le ngase pari mia. O le concern a kulepa. Senga apo fanga ka nga ka mga aska ka fasime semese le ka ke nga fa ka mi nga kalmo ia sam e alu I fenga ngi o le Sheraton o fe isi me nga ka I vai lima io ele o se po ele o se ao nga concern ai o le fo nga fa nga party card inga o po fa fingero nga ku fa for ka vale o le io il fare fa cinco e poi lo makua ai fa il party card le atawa ole mea malie la va ai ua le to ia ni mea le mani mea anoa e va ai tu le pa mafia me e ono fa mai te mai la tunu ua tu lo le me ferro wa ia le fionga palmia ua o ia sila talo fai ngai ka maku kua talo fai a fai lo to fanga tu lo le tu malo o paui o issue le wa ia e ko suile I guess we'll run out for ngai pe o palai o pa o ka vali kulo wa uma wa ali filo kulo wa ora ngana le se ngana tu sa wa fo ye hali lo filo pa wa le o me wa ai le wa kele wa le ko ya nga ka vali o tau sila ino e nana o whanau noa ia fia me. Ka kia ia kuila e palanga o la ngā mea le fai. Ai a fai kia fia me, a orka ngakanga ko kiki umai le ola whanga o la audi. I le pui nga. Sa. Ai momai. Kai mi ole. Kai mi fo i le lua afe, lua kasi, le ingi kupe, le ingi, nga fiwa kuri kua ia, nga fiwa kuri esere i tapipi. O ai nga, ale nga koe mori maua ia. E o le whainga o lako moenga, le whainga o mea ngofo ai, o mea nga ai, o mea nga kari ai, o mea nga kua ai, whai uma as a free service. Ai koe angu i le lima ma le ao ma le anga le leinga whai. Aru inga ngā lea leinga rango ngai roka whaangoa ngoa ngi kua inga kanka whapengi, mai maua lofa. O busao a ngai awe rea koe inga ro makua whapea. E nga ke le lango ngai inga, le anga i reisanga whaangau kuro wa Samoa. O le busao fore nga, o le upunga whai a kuila epa, e mwhai whai a koe asiaka. Iai, a whai e te tala noa whapena ma tūlanga na, e ke le lango ngai inga fo ina ngā mea. E le fo i sau whaangau e fo e pui oe, a wa a le ai a service ale malo. E le mawhainga kou o e whaingi mea, e le mawhainga kou ngā ruru e fua. O pumongi anga male upukau kingo. Ioi, o mai la ia e vahenga lea. Le mafua hai ona, o whele mea nga piko siringa leanga. O le sau o lea kari i o le pare mia, skula ki for free, wherua ianga ia e ungo mase kokongi, po lea mai o lea kari o le pare mia, pu le kupe lea kungu ai pare mia. Kokongi one of the top pay i kokongo Samoa. Top salary i kokongo Samoa. O whea lao mea ia, a whele tate whai atuai. Paua mea ia kau ai mai e ka malo ko inga lea. Ngā mo meo pau wari filo. Wa uma palai. Ioi. Wa uma palai. Ngā. Le winga tonu ana leo te whai atuai. Paua ngā o mea ngā ki ngofo kau ai mai. So what? Ora kari ngā. Ole mea le mga o ye ia kule epa ma fia me. Ole mea ngā la whaia, e ka whong whaia lauri. E mga whaia le pe aungi ese se mea whaia kule epa ma nga ia. E ka wanga ngā kusa uma mea.
le pe ka ngoi me ia fa ka fa vai e pule al pare mia la ko ia malanga party card ma ko dia la party card le e ia ka ke vai o manga me o ia foi em paianga a fa pe ale loko ngai el mele le loko e pa do ke lo inga o se fa mama avenga e lenga ko se fa mama avenga ai o se fa mongianga el pare mia le se fa inga ko ia a wongi ka ngwa ku foi fa lo lai foi ngalo ngale a foi ngale ale party card la ko ia e ke ola ia ole consent ma ko foi le vo ku foi me ka vai ngai le wa makanga po fa ko le fa nga fa mo so me me lu ka lu la ka lu nga take over the government file muy o fie me le se pisa ale vo fo wa makanga pisa e ka ti start ka ko le me le ku mo I ka I le maniula o sia e rua me le o sa ngai distract ai le la fa tu a o me serious ngai ka mo focus ai mo o langa body card le fa kala o langa body card le nga fa kala now a fa o ia le nga fa kala le au truck dealers o ia foi la le how many more fa kala ring e ka nga su e mai runga ya le li le le la sa au mai me ia ma fa ka nga fa kiro solo le tu lei let's focus pe ka ko de mele maliu sia le foko anga mai le nga o pisa mai nga wa ma ko le fai so nga a o lau body card foi le nga ke le ku per maro a le ngo fa a fa maungia o ma mengi e ke le ko fur far pui ngi ko nga e ka wa ko fur far pui ko ora ko e pei uma ku per maro nga ko kongi ai ma travel so me nga ko fa I la uri ia ai ko foi mai la tala I le tulanga o le nga ngana le au mai ku le epa o nga ngana le fa ke o fanga sesi o nga ngana le HPP le atua yeah why nga kupu ya ro ngala e oi so o ko ma sangi ala o ko nga ngana le ngi ke o sau sesia ma fu ai se atu le epa le nga le sa mori mau fo ia la au le mali toa ingi men ko kupu fo inga nga sa ye le ku u ya ke oi le anga la le kuku mo ngo uso asalimo ile pui ngo oi ya pengi ai longo e ko fa so sa ma pisa so o le ala le wingo fa metalanga o mea fa o ko fa HPP to te sila fia ele ai masesi le ngana tu lo le ngana fa fa ngofie ma le upu e to ya te ele ai masesi valea e o fia do fanga sel audi dis kai ngi te lo kanga kai va nga ka ya la audi o le fia o fusi la audi o le fio e avengi kupe ya la audi o kanga le kiu le kai ngi ai paua kanga ye ai me ngale ya toa nga o ko vai ngare ko purpure ya nga paua nga o kanga le yai la ko mindset ya le karango ai meu o assassination o a uma nga mau mea nga o ko vai ngare le ke vai kule la ka nga maua mai pe fa mau ngi le aisa e paula nga ko ai nga karango vai foi le ka fiu ai e ka le fia kari kongu aku e ko ke involve le aisa wa kala nga le au mai ko ke involve le aisa ai sau ko karango nga o le ko ke karango mai ya fa drug lords o ko karango nga fa gang members fa you know fa mafia o karango nga lono winga kakalo ile ku ile suwa fo yesu ke riso e makua sai ai ngia ko pure nga leanga o kau fai ku o le fionga le lipar mia a le tu te fatanga fai pi foringa mai tu te fatanga lo lofa pepelu ai mo moli mai tu tonu o to loto matuale anga tele o la kala le ke fai so o le ato anga o mapur ko inga le o le kau fa leanga o le mafuanga fo ile le nga nga vevesi le ku mongianga o le foi kwa la ngola ku le pale o ka musulimi o Samoa vai ko ba ngai pa pongu ya e kaun ka ko kilo le kule nga pau yo ka kan fenga fa ye mei alo le au fa kau aisa o la musulimi na tonu wa foi ke lo nga pau ala le me ko yai Samoa ele o ko yai se lo for ko inga le ele o ko yai so nga lo fa le lumanga yo Samoa ai se le lo ka ua ua le pa la nga pomu ka manga mia o langa pomu nga manga o yai e aor malo ai avi foronga ka ile le before e train e sa we vai kusa ole one man power me nga manga o le langa nga milo o mai ku la fongo
au mai umalanga au vaenga lenga vifo i oila vea i maakila vaku o langa plan o mga fai ia o le kai me retire de alu se e le aur malo ai me i mai lolo nga kari i lenga vifo i kupe me i mai loa i sawe e fai ere ko ai nga system le fai Amerika system fo ile le pule ka ile pleskenge pole ia ai le ko fai along i mingiska ai o mai loa nga fa au lulunga o makanga ruenga o langa automate plan le nga sa mga o ai fa fo ye kile sao le sao ngia u ka pulenga le anga o le akua e fa vai ai le ku ure o Samoa e le fa vai ya la au le maria ko e le fa vai ya pai mala fai e fa vai i le atua Samoa a o mela nga o kupu le la o le pa lo la o pomu ka fai pa wala o mele fai nga o le fa le nga mea e ke le ko popole se future Samoa tal tonu mai la tala le ya toa mark my words le la fa tu Samoa a o le ale langi ra ku le pa ai longa ka ko va ai langa fa nga u Samoa they will one by one eventually disappear. They may go to New York as people are talking about. They may go to China. They may go to Korea. They even may go to somewhere in maybe Pakistan. Yes. Lenga. Iyo, ele ko poli. He does not care. Pa wa ba fala o manga o vaku musalemi, a vaku pai malafai. He does not care. Lenga ua le ko ngu langa automate plan. So pa wa mele yai. I don't care about Samoa. Just throw rubbish at Samoa. Ora menga? Yeah. O le si mea asiaka ma whaponga Samoa le o moki ngoa ma ele o kongi an malo. Lai ko kongi lava e parmie e molonga wharkua i Siolalo. Ia kau. E kau kongi an malo? Absolutely. Kai pe fol bale le sa wengi. Ai sa mea le inga leo e fesili kongol parmengi. I fesili sa o parmie. O kongi la whanga. Ai mai whapenge ko inga me whapenge. Lela mo ngir kani li kongi. Lela lua me whaie. Kero mo kongi. A fa ko ngai ko kongi fo I ko pere ainga nga mai er par mia Samoa. Ora la to loto fo dei fo. Fe mana simbea. Fa to wala o ai nei mea te lo la tala. Ano wa fa na tama yo fo I kai ko ru fa nga wala. O fo ma travel ma mai travel. You know, na to fa yato. Sorry. Ora I longa se mea ango Kero anga ure mafau I ke ore isi se feka ko programa me ko ro male ato. I want to volunteer and I'll come and carry the flag in front of loud. Eoi. Ke wala ke aro fakaria. Yeah. You know, I will pay my own fare. E no pa wana me o ke ala kuai o siva whakarofa a ke wai wo so mai se si fanga mai a be like with a smile and Wale longa ni mea e. Pa lafu soro ide ko inga kangaka mai lunga ngai maula pisi ale la wa mai ngala. So Hannah, did you manage to find out are they paid by the government? They're not paid by the government, not at all. And their family will probably never take money from the government, as I know. And Fia Mea and Tulepa are the last people I want to hear about on this topic. Like one had his children in government and taking money from government, and the other, like you said, Asiata, their bodyguard is now, ex-bodyguard is now under investigation for leaking information. So, yeah. O le la avela o la apala kero la apala ila o ia apala ia me ia le o pui para mia. Apa mai ka. I will volunteer ke la ko fari o pea. Nga le pisa mai se wa nga le pea. Kero la ai wala fa mo ke mong. Ia la fa mo le rumar ke mong de pea. O ke la ko ki fero rua I mai ruma wo ke roe ke ro la kala ai o mai e kau fangi me le nga para mia o mai la ila ku la pea. Maga ia. Aki vai la ku se para kaya. Eu não me fai ko inga. Olha lista tu article ana. Sure. Our next article, waterfall tragedy, search mission, find body of 19-year-old boy by Samoa Global News, released on February the 1st, 2026. The body of 19-year-old Curtis Tautai A'e
from Tautai A'e was recovered on Sunday after he went missing while swimming with family and friends in the Sauniatu waterfall on Saturday. Reports indicate he was swept away by the river's strong currents. Curtis, who was an emerging rugby player and National University of Samoa student, was also a former student of Besenga College. A source from Manunu village described the tragedy. Heavy rain upstream had caused the river to burst while he and his friends were swimming. The Commissioner Maunga said it was a joint effort during the search, which involved FESA, police and village volunteers. Initial searches on Saturday were hindered by strong currents, but the village resumed efforts on Sunday and located Curtis's body around midday. And this comes amid another water tragedy this month, where a 43-year-old fisherman from Tiave and Samusu remains missing after rough seas caught him off guard. Acting Police Commissioner Lea Tawa, who could not be reached for comment on this case, has warned last week the public, particularly fishermen, should avoid going out in unsafe weather. Ia, whaamisere ngā le tua. Io, o se, o wharawila venei. E ruruangia i au tarangona le antaua. Mua o le alofa, of course, misia mavitanga lua, o le whanua noa. O lo whanua noa, o le whatamala. Ia, o le kau. Io, whatamala. Le o mene i o eskengingi. Ia walanga e le ai se vai tafi. Pe a whau te whanongongo tu according i le au mai ngole summary le au mai. E le se vai kafe, e langi le ia, pa whafose i mai. E mafua na te tele ma papa ma ngā vai ma tūlanga whapene. O lai kōki munga. Ma whaale tonu le taurono winga surely. E le te tau o na whaia mea ia. Po o pe whaatamala whapene ta e lenga a o lai loa o se vaenga e o no la matia. E soi fuali ato. Eo ke lo o tau uma te lo you've been to Sauniatu many times. Yeah, okay, lunga le vai lea. Ele se kai mumura o kupas whaaro mali weka. Langa e se ale vai kafe le isa ngiaku ele on manga i vai ka ele ma ka fa a kamare ke au pa vo se Okay. le la ma foi me ia ma ko fo ka ki le mali mai isa me pesenga Io. ia la mai le ma mala mala ko nga me wa ko nga mengi ka wa fo nga ku le warning for le lunga a ki mu o fa nga le vai wala nga e winga le vai ke au pa mai le la ku fa la vele ia ai sa o me mai wo kupu e kawanga i loa o le kau. Yes. O ki munga o le kau. I know for sure. I don't think e se taimi i o e sao ai whapea a me o le langi le lei ma ngai ale asa le la ai pafa fo se me se vai. Fatu ai fo. E te tauana i sona mafuanga ki munga i oe. Pa fai ki kili tu longo le tau e whaale tonu. Ia, ai whaftai o e ui ua mariu. Ale o toi mawalo na tino walanga o le naunga le o le totele. Ia, o mengi o kafe ngai vai kafe malolonga marisami. Ia, e luoruangia le tūlanga o le toi maua mai le maua o le tino. Momoli wha malo mali whaapitai le ofisa o le fesa. Tatou fui mu. Ia, mi se fo i o leo marasoi fua maloloina. Matangata o le nuu. I manunu. Ia, o e sa o tou lima ma fisosoani. Ia, le o toi mawalo na tino e ui wa le toi fu mai le ola ya fa ftai o lai mo le va no toi fa ma vai le ainga suru iva te usanga te lele lu mana yo ta otomoia ya e pangalia ya fa ta mala va toi foi fa fautuanga fa mole fa nau ya ma tu fo i Tautuana fa nau a wona i tu o se me o masania i oi a wona i tu o se me o masania ia fai mala pata inga te lo taimi ya Yep, so sorry, just one more message from FESA. Stay away from flooded rivers, creeks and drains, and for parents to make sure your children do not play unsupervised near fast-flowing waterways. But our next article is from Talamore Media. Judge Saanga recused from presiding over Lise Marie Schmidt's case. This was on today, 2nd of February. District Court Senior Judge Saanga has recused herself from hearing Lise Marie Schmidt's allegations against former Prime Minister Femena Mimata-Afa. The judge explained she had previously presided over a separate 5-week case last year,
where Schmidt was a co-defendant alongside Prime Minister Laʻaulia Malietoa and 4 others. She will still preside over the pending defamation case against Laʻaulia Malietoa. Judge Papali'i Rosella Papali'i presided over today's proceedings. Prosecutor Su'a Leone Mailo informed the court that 14 witnesses are expected, noting that one, Sia Figel, has passed away, and defense counsel Tanya Toailoa indicated she might step aside as Schmidt is now engaging overseas counsel, and this case is now adjourned to November 2026. However, the high-profile hit-and-run case involving Prime Minister Laʻaulia Malietoa and 5 others is scheduled to be called on the 20th of February. And that is being presided over by Senior District Court Judge Talasa Tosanga. O le ua whailoa i tele le mei ese o Talasa. Mai lona whaatautaia ma le whaafoina o le case le alona lua. Le tamaitai a Lise Marie Schmidt. A ngai ni tuua inga. Ia le pe e afiai ia le sa aviam pandemia fia mena matafa ile maliu mo na so tanga maliu o le professor o mafuanga yo au mai le atawa ila tau fa longo atu tolo longa matapenanga hana o mafuanga ona o le foisa ia no foia le case lava le sa kaunga lawa ngile unga le foia afiai dise so o te le lope fa ingo o se conflict of interest na vainga po se vainga on o le sa ai wa e pau melo ku fisidela o mafo o le se mai malimita upula di se ala ngo fo i maka upola audi ile vainga la vaia defamations so o te le o mamla mala pola tu pa tu o lona finangalo ai o le atale na o lana fo sanga le au mai ya le wo kai mun le o fam singo le o fam singo ke le o mamla fo le fekunga inga le fekunga inga ngi a kongo se me fapenga a me ke fai kau le story ai o la ko ke ko ongo ia nga mori fai fam singo se o mala ko se o mai e ma fo anga la ko mori a pela o lise o kusi o I think o palmia le mentioning ole o fanga le o kusi I think Leo Lipoki ya Samuel ole o fanga ma sibai ya ve ke ora ia ke o babra mala e wala ngale ka ko kali mo ngi fai ungole o fam singonga le ale ko kolo a hana I think ole le person was full baki ale si po November ko ko ile si o le utu tia November le case le o lise le na lua le va ma fie me fa ngo inga fa penga e fa ngo fie ina mai tau mai le tunu po a case si tau tala no toy is that right yeah. That one's the November, but the hit and run case is on the 20th of February. Yeah. Yeah. Oh yeah. So ole case le ile tulanga le la ai le fionga de palmia o fe pulehai o lio o lise fa pe ma sivai ma sem. O le sa tu e lau nei. A le o tolo le so los fulu masina le nei. A o le si case le o fa ali mai ai le fionga le famsino ya talasa ole a fa se tuanga loi ngakele fa kaukaia. O le case le ile va o lise ia ma fiame. Le le tangi le fiame. Ai mai le se fulu fa mo mau. E o maliu se mo mau. Le o fa ilo mai le o maliu se fikel. O le isi mo mau le. Ia o ko vai le ia. Al mo ku. Eu te lo tasi le mo mo tu. O vainga le o te tau fia mala mai le fina ngalo kalasa. O le fa ilo mai so she's withdrawing herself because o lasa involved the case mo morise. Yeah. But to the question line o mafofo ai se ala le nga fia involved for case longa lua le o la auli walanga o la fo i le case fia me anga ia la auli defamation too. Yeah. Ese mai le case le ia o le tulanga fo le o le tau pulenga e fa pe e kuwa i o li mongi ma conspiracy. O le ala e mafai o nga ia sa fa ia fa au le case o la auli. A le u fa me ese nga ia ma le case o lisi. Ia ma o le foi la ale asi de sila ta mai ta ia lise. E le ono a mai o se loia mai fafo. So o le ke como fai ka fa make sense lo ka ma fofo. Ai se la wa do se mai ai ma o
Ale le fai la wasa ya to me personally sa ka fela ngal SMI Market la Audi. Ya. Case no ngalua. Pere sa ko mal fam singo. No. E fa mata o le wa SMI Market li se ona o le wa maliusia. Fauling of Melbourne. No, walang wale bang kau ngamai le mai runga. Ole fa ko so ya November. Langa e lela fa su so Market le wa ka mo ke kai ah. Oi friends ya walang aka ko koyong ila ida kalare. To ko ka ko mi miro mai la de video finge le nga fangir kai hau. Ya. Nga mangingo la fa longo ku de karar finge. E yai ma fa masingo friends. Ya, lai le ko. Lai le ko. E ai ko ken. Malo ia. Wa ai la ka ko ye. La ya nano ta fa ya tu ole fani o me ya ku pu me asa mo wa le ko ke fa pokala me asa mo. What do you think? Ole fani ya. I'm sorry ko me fam singo ke awa fani ya. All of a sudden, le wa makang kau play around mai. And I'm not a fire to no to low. Olela wa me ese kala sa wa soon ko fa lo ke le mai pula sanga mafuanga. So far, ole wa me ese fa mai. Okay. Ole a o fa me ese. O ngalanga le fo inga lima le ongo va ya so mua. O usa fa ile case fo ya lise le la ve mai lise marisi vaenga. Okay? Fine. Mana malama nga vaenga. Ai o medication kulo le fionga le pare mia fa nga perso fa auder maleto. Ai o medication la auder maleto. Ai fa mai. O le la ngofo foi pe. O le la ngofo foi pe. Ai fa matala ona o maliu le siki witness le. Le la o mafu ai loanga pe ye fa. Lang o the timing. I'm sorry kalasa o le mo ke faʻasoa. O le timing le o kupu ma yenga I mea mau fisu ya inga. A o le fo wa e koloa I kua ma le launga le case. Ai se awa le lau wai loa. Le case le whaakari o maku ai. Lau le mela o mo on hand. A whai nge e kupu ma se mea Samuelu le ko kongor whare pui pui. O le ale mea la kupu nge le nge ia kungu o Samoa ma nge mea. What do you think later? Whakoi, kau ke lei loa. Lea le vau nei marwai aso male aso luas fulu. So we're looking at less than 20 more days. Ole ho mo kala lai pole sa milonga ilong soi for ke mi ngo maliu ya si. Yes. Ngo maliu si la fo pole sa. According to le masos ele o se sosikamako. A o le masos fa tuaina lava. Mai tu tono le aingo Samuel. Ola wa yai se kau fa pole ngo Samuel. Dai ele o se kala e va ko fa pole le ku a o mako kiu ke kongwa ia. Ole fa ai lo hantu o me ye ma tu te ole fa makalanga nga o mai. Ai sa mai ai tu tonu. I ai ngo la yo yas. Ole ale wingo fa makalanga la sa look forward le kama. Ole hope o mea umangei e ka kaunga kupungei e ongo sa wai kua. Ale la ko kongi le si los furu aso lumanga. Anu na sua kangor va akili. Ai kupu mai se pefe on fa fefe le yo ngi a. Sole. Ole o matua e ko ke mi ngoi solo mai. Ai pe yo fa aka I la va va ia ko le tunu le tu man. Ya, I mean le bason ke inka ki kule fo fa le Kongo le fa singonga la fa la li. Le finga fo ia kama ka o mero. Sa o ke al finga o mero. Yes. Pola lava ile ka kuri fo nga me fa mai li fa ise la application. Fa mo singo ka ngoi lon me ka ngoi lon me nga. E la fo ile pe le la ka kilo le series of things ele kau ka ko bai. Ne foi ka keni ka mo si isu le pa mo isu. Mai ole si tai ole si vai nga abola fo I se o mafso ta I le fionga fo ia na sa pe mo se so ka inga. E na no fo ia tu. Ele o pisi fo ile media Samoa yo e makwasu engi runga le media. You know, or funny is something is alana ngangure something's fishing chips. Something fishing chips. Something smells fishy. Lai na no fo ia tu. E makuale yo ala vai nga yo. Ya la ko ko ia kipi mara. Lai ma se ko fe kuli se e fe siringi ale lo ia asia.
ask her. Po o nga malie fo ile process le nga fai. Ilanga client, olanga client sia. Le mea leo aku ave ilalo ku ilalo afifi po le alava ai o ave fale olo. E au ngoa ma se ka fingo le crime scene I. Se yo aku kanga kasu esu esa o fai le mea lea. Le ma se ko ka mo moi. I mean, what's happening? Who are you trying to ya wala o ko wia mai nga mar ko vaenga. O ko fa si fa vale la ko le o ya fia me ko ke o sa ili ai le mea lea ma so esu. Anga nga ko midi o ko ke o piko ke o mang ko fisiri I ala au le mali toa. Ai ako wo fo ko ke fa sanga I mafia me a fia me le ma ko ke le mai le va fo sa le tina dunga mai le video. E ke rola ukala le toa. A fai e matua yo usama la inga le kulo ele o fa leanga e ese le fa leanga. Ese le criticize constructively. Se fa kula o constructive criticism la. Yeah. O leo ka o mai le ngoa article lenga mai ngai hana. O lenga ka o mai ai le ngoa o Rosella. Yeah. Alala toa. Yeah. Pali o Rosella pali. O le fa masingo kongua lea. Le fo inga ngofo fai le mele o ke kau va ya kule kau fai si makivar kai mi ngai. O ngofo ma aleu le ngali ile nga fai ma ko case. E ave ele avangoa o Australia. Yeah. Even though we already set the presence in the case king fai popo. Ma isi cases o mai anga yai. Ai ngofo a lo sela papadi po o lo sela le a lala koa. Ma fai langa fai unga. E fia ese ya, ma fia ese langa uniforming or kula fongo ma la ko fai unga. Ma sui le lango or fai ngor. Ai ave ro ngari ile now. Ngofo le ma ave ia inga e ka kaunga ko e fo I mai le aso no su marfa o yang wali. What now? Where are they? Ar ke le yo le pongo nga ke sile fiele ko e fo I mai. Ola nga ke mai ko fo mai. Ke le le pongo e sile fiele ko e fo I mai ngari ile. Ta fo ilanga fa inga abe o ko Facebook kalama. Ala nga sa mo ngari ma fa ia. Ele lava nga e fonga fa ilanga fa inga. Ele fengo fa fo ngari ile. A fa lo tu va tu nga fa ilanga fo ilae la nga ke loa la io ia. Le winga nga lo ke fa ko ye ko inga tulo a fa ye kele ya ko ukala. Le nga sala nga kele le ole o mai le ngari ka rulo ngo fa kanga. Ole ala le sia o move le la fa. O le ale sia o move la ko ya roi makuper malo makele mar ngasu kalu no ngofo fo o e sui le makala langa ai kele sticky me o mga fa isi fa singo por isso si kele e kai lima fe la ka sia nga fai mar se fu wa fe a se kale nga kong oia be me nga be ma oi pe nga me fa nga o le winga le te fa tu ai e na no fa taya la o finally wa ko ska mo king fa popo. Ai oke a mai pe ma lele paulo e fai ma fa ka inga le nga ya kia a ka ai ka ngo fu fa fa te tau me le le a taua ile natural so fuanga o le kai mi le nga loka ye kula e pas ka mo ma lele paulo sa mo nga loka sa mo nga wala ku ma liwo sion ku a loka sa mo la ya ile ko rua ma fa nga o ma lele Australia nga ma ku a fi ngau ngai loia sei fi ngau e peor si kama alu se yasi olai ole si nga afa yeah his other half olonga faku olonga loko olai Australia nga ko o vangoa ye fa msingo ye le ai yeah ele I ku o ye se vangoa malanga isi kama who knows what cost time malanga relationship mai o nga o mai le education le ngali ile o fast forward mai alu wa ko mar ngi fa msingo ala la ko ngi o lo sela o feo ke se sia silia ku nga mo mia le adu I Australia ko e fo I mai e silia ku king fai popo ai sea le ang ola sai Australia long ko lua o re nguku pua ai e ko lua o la ngai sa mo uma na ko lua so ele se mafu anga ya do fo le si o la mo fia o re ma fo mar kingo o la ngo fo ko lua sa mo pe ka fo ngaru le si ai lo ka ka files alu la le ska si sa le si ai lo ka files ai onga foi o ke karikongu e fai mai kua o le loko le o le ko inga fa masingo
e akangia mai e pe fai ta pipi ma ia fai nga fai unga le la mo ngofo ngai la makakala o le ala le sia u mere la ngofo ko fai ulo o le ala le sia o kia le la ngofo ngai ko fai awa o le ala most wanted ngai wala nga o le wa preach o so se kai me ka o Samoa mau ki ngor koso kongi kang manala artificially did we have to go that far no ma fua mai o ko fai unga ye fai ku a un fai e oi naga al pawale reason sa ka fero reason ai nguare sakilo ngafako a reason se ubala ba ko le fo le ai ma se reason ka wenga reason Samoa le au te fatali o le te fatali le nga e o ai au vaenga le fai ma ko suenga wa umanga o imeli komsinga le acting le taimile nei a si komsinga ngo imeli sa o I le leo le mai tai le o kuikonga ma koe a e fa fonga mai kuikonga sua le au te fatali le u atol le vayaso ia o fatali atu pe wala ala ta fo vayaso o fakari aku ke o fo I le ngaso suenga pe le mawa o sa mo ru ngani o lena o imeli atu o umana e acknowledge mai se I sila ia o ke o fola pe afa pe it takes that long e ka wai o nga failo mai po o Samoa a o Samoa ia fa kai pe afa pe nga ku rea sole a o Samoa fo ile lilo angi me o ma shaki immigration na pa ka seme shaki mo wai ia le ala vau te fatali le ai o mai le so le ala o te fatali ia ko ngwa nga yo le vakuru o program e o mangi I medi mai o mangi so kai mai le le fa pe mai ngi lawa yai po le asi tu langa o yai ale wa vakuru o ka ko program anga o fiu fa kali ko po afi ko ke pek mai e oi le no o ia tu lava ala manino le amatanga aso lua fa lua lima lua ongo lua fiku lua valu lua iva aso lua iva le o medi ia o I lua valu ia le la wa sa le la ko va yaso ia le la le to ia mai ase e mo kango nge o mangi po kala me se ke ngela u I medi o kope me singa I medi na ro fa longo me o pisa ko ia si ka fa kan kali po o Samoa ia o mata upuna le o matua fele longa ia le me I ro fisa singo ka si ia ai ko me se fa mani no nga fa lo itele talasa ia po le sema fo anga le ho lo na fo nga ye si ke sa lauti ya ele fa ru lo wala nga lango fa ye si ke si momo ya Hannah. Yep, I have one more article. This one's a bit more fun. But over the last week, I know a lot of you who may be watching the show attended the UB40 concert, and despite the heavy rain and the strong winds, a lot of people still showed up. It gave a lot of local artists an opportunity to perform, such as SJ DeMarco and also Pacific Love Band and the Aumanga Dance Group and more. However, there were some criticisms to this event. This article is by Samoa Global News, released on January the 31st. UB40 VVIP tickets serving warm beer with no ice. So the UB40 concert in Samoa faced criticism, who paid 650 tala for access but experienced poor service. Attendees reported that Vailima beer and RTDs were served warm with no ice available, and the portaloos were left in a disgusting state. There were also no visible hosts managing the overcrowded VVIP tent. And despite the issues, there was also frustrations over how messy it was afterwards, and a lot of the people in the neighboring who lived by the park managed to find money, rings, all over the floor, so they were able to take some shoes home as well. So there was a good collection. There's a nice quote: "Another man's dump is another man's treasure." So there, see, you can see $50 in one of these ones. Someone dropped $50. Appalling, must be very rich. But yeah, that is this article to close off Media Watch. What are your guys' thoughts on our UB40 concert? UB40. Now, I say vaenga ya te au mua fafkaia ila tau sa la tau lima ina matu fatasia paule le whanonoanga
Wa whaalua nginga so na whaia kong se keri P40 Samoa. Ea foi. O le leanga i ora kau. Kau, aso ki. E au tira longa i le tau mate fo i le lo pala wo iei fōring o le apia pakla tau ia pamari. So ia te au la. O le whanonoanga na leanga le aso le pia. You know, e ar kala whamai kau ke le loa ranga o le aso me o kau susu iai. But e tatau na la tau tu pera than that. So le o ali kempo o le kakara ka pese po le mea se anko po se grandfather ali kempo. It was Ali Campbell. It was Ali Campbell that went. Surely. Yeah. E ni masu ka ran ka maurano I Yeah. think the $50 was the lowest. The lowest. Yeah. Ticket. Ese are kumu wa. Tumu. So le fa mai makiva sa mo so le fa 650. Ka ni masu kala. Ngo ba aku nga enjoy la va e ka ka ngai lalo le na ba aku e sa le ake msalo ka ka sitting complain ka ka o se ra ya o se ra masu Tu ka. so ele complain tele au fatimu. No. Wala nga enjoy ona ia fa pe vo tango tu le limo lo to lo le sana mafai pui. E pe ka foi o sel di mala. I tango to no wedding ring. Yeah. You know he or she's got a lot to explain. Yeah, wa ora ma fu angali ya ka we un pa u fo se wedding ring. O fo de sil limores. Yo ma ko ya se limor. E te lo le si me no vai tu. Sole e pe es ka mai kai mi anga pese ali kempo ai pe e kumu aku ko se kere si aka ko sa mo. Fa to i fo. O nei vai nga ya ma nei pe ana tu watu te mo se singa fu Ya wala o kauleanga kai mi o kai mi anga le fa ma kai mi kauleanga ngai Samoa. O ta vai tu ali kempo sole wa talo fais ko ingo ali. Sole e ira isi o mai ka inga ke ko mo ko fka ngisi aso. Mo fka ngisi o ke ri ropo me fka ngisi ali kempo mo me fka ngisi a mo ko kasi. Iyo. Ya ai La sa saur ka mo isel pole ole ke e ro ngale ula ngore isa yer nga po ula fa sikari Yes. wa lu fa solo antor me na po ia ma ta fiolai ta fefe ya ata te va ya to tele o nisi na malanga antu matua le fia to tele nisi na fa ali lo la tu fa ngaule malie matulanga uma ya te wa ia au te longa o le tau le si vai nga tele wa mafua yo na feita isi tangata enjoy ya tangata ya na watu fo ifafo ai o va vai ku fa pe so le ke ro e o ke re ka kongo ali kempo na pesi okay What? No, I'm sure that was Ali Kempo's grandfather. E or kai mi sa we Ali Kempo fa foi pesi. So le wo umano I maka o si ke nge kangi. Ine o ka ku pe ya Mr. T de si nga. Nga ko akele o fe kangi si di. Ya. Nai me fa penai ia one offer tau te lo foi pe to foi tu Ali Kempo so le o vai ko ri o fu ali nga fa le ponga o le pe ni o fai mori. Do we have a photo of Ali Kempo from that concert of Molia Ryan if we can find one Let's if try and not find one. yes To be honest, I didn't watch any of Yes. anything because I wanted to be there. So I didn't watch anything. okay, roll up I felt a bit left out, yeah. Do you know why? I think it was not Ali Kempo. It was AI Kempo. I'm sure that was an AI. And then, wait, let's see that photo of. Mong yellow color. I'm sure. I don't think. Kero, Ali Kempo. I feel whatever I'm from Ali Kempo. That was an AI version. Well, okay, le no wala nga problem me ngo makai le post Tautai A'e ke roma. Ponga post ngo makai a fiu sueng post ya. Ai. Okay, fa ku fa ka ngi siri si o mai ka. Ai ke do oi. O le makanga yo mengio vari lo kuma vari lo makai su e fa I ka ngi si. know. There were even fights. Did you guys see the fights that were happening? Ole, surely. There were fights. There was a man on ice, literally. Vaila ya. O me la nga ku pukelo. Nga wa ko maka Ali Kempo. Ai ku di wa isi ka wala man tu la mo mount la me makeup. Yang ko vai lo la ya pengi zombie fu.
See, this I is the told you. AI. This is an AI version. He's an AI. No. See, look at him. When I say go get kirori. O ia lea. Ah, Yes, thank you, Godfather. Oh, yeah. Ai kiroi. AI can pour me there. You look so happy. Ai maku ai fia wa ro kumuang kanga. Ane vera ko fo ye ka ko ma singa credit ngane ah. So le ka fio la eso. Pesser ka malo ali kempo. Ya. Fa tai fo ilea. Watu ya watu e fa. Okay, can we have the other photo? Not this one, but the first photo, Ryan. Can you bring? See this one, that one. Bring that one. That was from a PR. See, man. That looks like Pauli Ossi. Enga siala vai le ai o artificial mele vai o fase seca ko ele e rore ya ka woman vai si pero ela o ko o uma kanga enjoy the weekend. They're all touching their phone now and they're like, wait a minute, I think Asiata's got a point. See, look at him. Yeah, he looks like one of the, one of my friends I used to drink coffee with him at Ottawa. And aka Ryan. Ya weki ko e faasala ilau ongo se lau wa vai ku nga. O tangata na mai nei o tangata na mai tai lunga o ali camp. O le sunga ya le minister ya Fata Ryan. Oh, yeah. Ya maka ko ila ia le ma. Kasira ka ngau do so le. Ko kini ngai miniska mangai fai pure yang ngau ngai tiket ka waka. Ya yo le. Ya amu ya utou e kasiala uva ai ale o lose komegi ko rengo vai ai. E ke ro e fei masa ko ilo se ro ro adi campo. Ya tala umaya tangata wale or konset. If Ali Campbell's watching this, we love you. Ai ke lola o ele kapiango me o di foi le. Yeah. Le kapiango le Ali Campo ka kale le soro ka ngapi o va manga me fai mai runga ni. Ya, man ko o anga ia fabricate. E o mai la au UP40. O mai o revisi kaili ai o mai le au le au pepesi aka ko o memse va ko skoso. Wa mai alta to programa ne va fia fiu tatou le tula fitu. Ya, fa te tele hana to sai for tapenanga. Any final words? Have a blessed week, everyone. I will see you again next Monday. Thank you so much, Asiata. Thank you, Lea Tawaf, for our time on the show today. Well done. Love of time alone tapena tatou. Ya, o to fo ye sa to watu I Samoa. Ya, to fo mai nei fainga luenga to fo le mai o to te to. Wala va fo nga u se lan to ya. Ya, ai fa tai fo. Ya, o to sa tau tu fatsia le fo I fa mo tele. Ya te ro foi la umi foi ne to e le ni ta longa le pe pa ko te lo to parpala fa solo ato. Yeah. Ya ai ta u foi nei fa fifia ga te le fo tu pe mo mo so ta to no in terms of tourism. Yeah. Ma tu pe mo ya la na mo I ta ma ainga ya ele tau mate tau te fa longo sin te mi la sa pe fiesina pe fiesinga profiki fo ia Samoa na mo mai. Yeah. Ya ile foi fa mo na to na ya tu. Tau ronga programa de vanga fiafi tato fila ila so tao to va tulisi o tonga de leimo na so tao mo de fiafi a certa le tau mahana mato fatu so ifo me munu Talo for lover and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms.
family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eile atua. E ave se eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia mālama lama a tili o na sila mwhai tau mālama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha maa avenga.